بزنه سراغ کنه نه بچه سراغ مایم سفرمو ای نویک کانگرد نمید یا خواهش دارم اکای بابا جان 88 نمی یا مردک دارم کمالدین سال تولدش 80 شریف زاده کمالدین اینمی 25 دکبر نه تلفن میکنه نه سراغ من میکنه نه زنگ میزنه و تای پیر داره و چای پیر داره سراغ من میکنه سمارو میکنه خواهش ما خواهش دارم که املا درک شد بیاوین زنگ بزنه سراغ کنه نه بچه سراغ میگیره نمبر یکم خطا خبرش نیست که التماس میکنم باش ما خواهش میکنم زندگی موضوع رو من دلم غم فردانده رو بخورم این زندگی ده هیچ کنه دستگیری نکنه که التماس میکنم خواهش میکنم که هم مرده که مرا بکوین همو زنگ من بزنه سراغ ممکنه همو هسته نیسته سلامتیش خوبه بگو زنگ بزنه سراغ کنه سمرای کنه نه چون میرم میزن خونشی بخیر دوستان مهربان خدید مادر شما چی بگم اکای کمالدین برادر مهربان اهل بیت خشتوار زن و فرزند همش کوفته شدند حال مادر اوی چقدر گریه کرده است خواهش میکنم من برادر در گیجه دیده به همه رقم رو اکران زنگ بزنید صاحب باشن خواهش میکنم از شما که یک گپی خوب کامنتر خوب و یا لایک بگذارید تا همین نوار پنج شود خداوند صبر تی مادر ای شهری کنگرد ای تاجیکستان بوده است خیلی مادر از او اومده که بچونی ها گریسته شده خدا نگهدار بارک و رحمت برای دستگیریتون که ویدیو را پهن میکنید الله شاید هرچی میکنم به خاطر الله به خاطر ملتم به خاطر وطن عزیزم میکنم التماس به نوار پهن کنم اکا کمالدین رحم به فرزندات کن باز بگرد به خونت نمیدون در کجا هستی من گناهگار نمیکنم پس بلند نمیگم فقط خواهش میکنم که التماس به نوار پهن کنید بسم الله السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان عزیز خداوند حفظتون کنه امروز عیدی بزرگ بود که الحمدلله به پایان رسید کسی عید کرده نکرده دعا کرده خداوند قیامت همه آباد بگردونه این نواری ما کوتاه هست التماس با دقت گوش کنه با پگرز حرامخور پرامخور نبوده که بخدا کلمت در هم تیاق عباس میکشم نگاه کنید دوستان عزیز ویدیویی که دیده شده این ویدیو برای برادران و خواهران مظلوم فلسطین که از دست یهودیای بدبخت ظالم چی میگن چقدر جبر دیده ایستادن دوستان مهربان میخواسته که یک کارت انیق باشه که با فلسطین چقدر کمک کنیم این دوستان در همین کارت این کارت من نیست این کارت اگر بشناسه صالحین برادرمو که در همه جا مشهور است روش مقام پشت زیادشکا داره تاجیکستان دوستان همین کارتای هم با روزگی شرکت همون صالحین و کمیته حکومت جمهوری تاجیکستان انشالله سوم مبلغ جمع میشود چخیل رسانده میشه اوش شما نمیدونم کدمت که اگر که میترسه که سوم پرتوی یا که نمیدونه چخیل در دوشنبه باشه انشالله در این رقم روی اکران زنگ بزنه برای در آفیس شون سوم با دست اختام بسپره سوم کلون باشه یا که با امو الف موبیل خلاصه اپارات با دوشنبه سیتی متاسفانه وز بربنگ ندارم برای که سوم بسیار جمع میشه پرابلم میشه آدم ندارن که داودا کنه خلاصه از اینکه آفیسشون در شهر دوشنبه رقمش رو در همینجا کارت همش هم جمع موندم خداوند صبر و خیر شما را به درگاهش قبول بگردونه و قیامت هر یک کدام ما را آباد بگردونه اللهم انصر المسلمین فی فلسطین دوستان عزیز خداوند مردم مظلوم فلسطین از این ظلم ظالمی پروردگار آزاد شونه سلامت باشه اگه ویدیوهای من دهقانی ام من اگه شش تا مونتاژ شانتاژ کردن نمیتونم متاسفانه برای که اگه همین خیلی دهقانی پرداختم رقمای اگه کیان امو صالحین یعنی شرکت همایو جمع کرده ایستادم با میتونید در اینستاگرام شو در یوتیوب شو بدوی ختم با اونجا خوبتر ببینید من هم میتونستم یک جمعش 10 جمعش حساب کانال من از حساب شما دوستان عزیز الحمدلله رحمت برای دستگیری تو لایکات و کامنتار خوب سلامت باشید فرق شو من معروف میگه کابینت 15 دوستان عزیز الحمدلله که همچنین برادرای تاجیک هستن بنسا اینا جای خواب دارم معلوم خوب نیسته گفت خودت ارجل میره شرم داشت نداره ولی ما فهمیش بسیار بگم زور ایده برک واردیم که این بچه های تاجیک خونم برادرو
یا چی خوبه که این همی ارسی را نمیدونیم میریم در هر دو مثال خونم پزار میکنیم مورم و این هم بیم باردارای خمون همش بچه های توجیک هم خوشبو گپ میزنن همو گایماری چیم چیم من نکپل من کدوم کسانی گذاشت من بیا اکا مهربان چی کس علایی گایماری نیست اونم اکا مهربان هم بیا فهمونده دی که نه چی کس علایی این بیمارو صحبت اکا اومدن اوزی گریب اومده گیا خوب اکا جون از اون سر بس گپ بناسه اصلا زنیاشون همی با مثالی گایماری دودسته گریب خودش همی یک بیموری که برای خطرگی هوایی میگذاره یعنی ورزشن کپیل نمیگن به حدوزی اپیدمی بسیار اومده گشت هم در مو هم در ایج دیگر جو بزیر شمیه که اصلا زنی بزیر میتن بیمور گریپ هم میگذرونه بعد اصلا زنی میبینی که یکی در شوش التیاب شوش دوده یعنی پنیومانیا دوده یا برانخی دوده یا که گایماری دوده یا که گوشوش وسپالینی گرفته خیلی یک تبوبات میکنی با قفای تبوبات اصلا زنیوش میشی از سببی که مو نادرست تبوبات میکنن بچه‌های خودمون نگون دارو میخورن میگذره میرن میگن تبوبات نادرست میکنن همین تبوبات نادرست کردگیشون با همین اصلاح‌جنی آورده میرسونن اکاز همین سوال کشاک میگم خش تاور یعنی همین کسا خش تاور کارونیروس نمیرسته یا نه اگه شبوه داره بله مونانی داره که مو هر یک بیمار آنالیز نمیکنه دایی مسکای تبوبات آنالیز قیمت داره سری وقت اگر بیان مراجعه کنن انشالله سیمپتوماشون دیده یوری اولین رسونده حرکت میکنیم که خیلی بی اصلاح‌جنی کسالی برویمشون مقصد همین چی را گفتم میسوال کرد اما حسابی واسه کسی بیماری اومده است مثلا به شرطی که بیا یا لیچنش خود زودنوی خود مثلا چی کاری که همجا کرده شده شو پیش برش شخصیش که مبلغ میسپرند اما حج نیسته شده شده انشالله همش نیستیم با چند ماه مثلا انشالله روز 18 یا جای شما گشته بین انشالله 18 میآورده جلباس میکنیم یک نفر بین آیا انتخاب میکنیم برای نرسیم بیزارتیم سوم بسپوری بسپوری اکه معرف هم نیستیم نه سیریوز نه پولی چی بسپاریم؟ نه کسی که از اینجا میاد نه تابات میگیره میره نون شده اونجا مینویسن چی میکنن نمبر تلفنش میسن نمبرش مینویسن اونم تایی که از خود میگذارن اونم تایی میگذارن اونم میره مودا رفتن ها مودا شد یا تو کدایی ماما جان جا بازاری کرا اون حاجی کرده است خودم کرده است یا کرده است بگو خیلی سوزر باردارش ایفون فوریه کسی خودش میکنن از یکون کس کدایی نیست مثلا میگه نه خدا میگیم دیگه چه نمیکنی اکنیم 2000 میسپور میسوری گا خیلی از خوبه که زبان هم همیش بس مودا خدا چه مخیمی روز خطی گفت دادن نمیتونی یا جون دار گفتن یا اصلا جتا فهمونده باز دادو اسم اینترنتی کرده بدونی وای بچه توجی که خمون هم یه چی خیلی بخورد گفت بزنی تورا دینیم جواب گفت نیست بهترین الحمدلله این برنسته توی چند قشن موقعات شانکاری داریم برادران ایده برنسته داریم تگه دفعه دارم ده دوران شکر هم معاملهش خوب است مثلا همه چند بعد پلیکنیکا رکلام میکنم معاملهش خوب است ای خدام به تشویشن و بعضا همین قبل چروب نبود سر شما مشکنن انا ما تشویدیم داشتیم چه خبر یا راست میشه یکی دیگه شده میگه هم خد نگه میرانه که خدمت رسولی شو الحمدلله نه برادر دیگه بساتی اعلی سوز برادر می‌کنید خوبه اینم کپل مونده استیم چون کابینه 14 دارش کابینه 14 فرما میکنیم یه درویم الحمدلله برادر اومد او که چی هم کردیم سرم بکنم تبینم زرده های چی گیریم نه سفر را دادیم کنیم منیش شوش توزش کرد اگر سری خواب نگیره باید من دیگه توبت کنم میتونم مردم ها این چند خد از اون که بود میشه 10 میل دیگه برم 10 دوستان عزیز هم یک روزه چه بگم یه مادر تلفن کرد شکایت کرده که شما در اکران 1500 گفته اما رفتم 3000 ما گرفتم اما من همونجا در اکرانم گفته گیم که قبول وراج 1500 یعنی که کنسولتاسیون میکنن چی میکنن؟ نزدیک میکنن قطعی صحبت میکنن نشون میکنن همین 1500 1500 گرفت اونم اوزیش اوزی اون مادر گیره که من از 3000 ما گرفتم که شما این خواهر نگم هیچ نمیفهمم این آدمایی که میان میشون کپل منویسون شو یا موره میشون کپل میمونم و کنشم میکنی میرم باید چند سویانی در خود تمابی میشون قبول دکتر 1500 میشود دکتر میبینه قبول میکنه داروش همین نیست اگر که مثال سرشایی بیماری باشه 2,500 کپل کلوش میشود اگر بیماری گذرانده باشه اصلا جنی خطی بیه
уҷа дору укол бисёр мераваша 3000 мешавад. Мақсад ай 2 то 3000 фақат капи уколе ки як рӯз мемона ҳавоишад 1500 қабули доктор куш мешавад. Ай пагоби агар фақат 2000 пули капи уколоша метиҳад тамом. اینجا چی لچنی گفتی؟ اینجا دکتری نورولوگ داریم، اورولوگ داریم، گینکولوگ، استوماتولوگ، تراپیست. مقصد همه طرفا اون بکن بودی همش هست. با ایشون هست مثال هجوما میکنن، میخونن، نکاح میکنن، جین میدورن. یک تربیت برای ایشون یک تربیت چوردم نه خلاص. اینجا حتی اون مادر و خواهر که حامله دار میشن خب کارتشون نکشویان و تو حالتی مقصد تولد شد در تحت نظارت میشن همش بهترین جمع کردن این قبرات نگاه کردن این قبودم جواب دادن شوخی نداره بخدا یکون کامیرا و یکون قبرات یک جای توضیح میلا با کروگلاسوتش نه چی دارم دژورنی برادرو کلمه که خدا کسان نشه یک گپ خبر شد میگه دژورنی همین نمره قطعی زنگ بزنه شما بگو دژورنی وراج دارم و قبول میکنه نه کویکه دارم خواب میکنه نه مشکلی ما سفر داریم پیش از سفر خود بودیم در برای مو ادمینستراتور بچه نگاه کنه برادر عزیز در همیه یک ادمینستراتور در کارمان ادمینستراتور بود خدا میل دوست کنه شوهر شدیم بعد یک نمیدون مشاور کنه که مقصد از این که کدیمه که اگر بخواه خواهرای باشم که زبان بدونن اگر با 3 زبان بدونن خوبه تاجیکی، ازبکی، روسی برای که ادمینستراتور باید آدم خود میدونه که در وقت در دهانی در میشنه پریاد نباشه هم خواهرک مقصد آدابی خوب سخنی خوب باید یک خیلیش میاد هی بیا اونجا مقصد یک معامله کنه که هم آدم کیمیایی خفه نروه بعد بعضی برادرای کیمیایی از برای خدا لیچینی تو میکنن اوکول تو میکنن وراج هشت دیگه کسان نگریزی نره خدا بترسه حقی که از یون میره مقصد میان اوکول میکنن میگریزن میرن از چیز اونو میسپرده خیلی والوی است میرم چسبونه بیام دایی تله چند هم که رفته هر روز یاتا میشم مقصد خیلی نکنه بعد برادرها جای کار خواهر ای ساعتی نیساره نیسه تا 8 بیگه کار میکنه 2000 چند 2000 سوم 2000 هر روز میگیره خواهر جون عبید عیشاتی بلنیسه با عبید عیشای بلنیسه معلوماتی آلیست در شما مهم نیست برای فقط عقلی رسال که باشه تا 30 ساله را تا 30 میگوی ساله باشه که مقصد هم دهنی در حجت هم مهم نیست مهمه بعد در حقیقت قپنش بابی ادمینستراتور خوبه داشته باشه خوبتره خوبتره برای خودش فقط عبیتون میتیا هر روز 2000 دهم در میشنی کسان خواهد پر میکنی با تلفن جواب میتی تلفن جواب میتی مقصد سلام علیکم اگر در روز 100 زمانو نمیشه سیره اونو خیلی میشه یول میلیونر شده بودن رقمسون میکنه با هم خاطر برادرها خواهر عزیز کدنه که اول با انشالله ویدیو نشون دادن در میسته میرم کونجا بیورین فرانسان زوره که یا اومده سه بیسور شده بکشه باشه یا بکشت بردادن نه من اگر پرد دویدم من سفید هست برای گیری نترسیدم فقط کویم سره نترس او دوایتی خیلی برو جیگر دوایتی من گفتم کنم فرکتی میشون اخی بررف کی من میدونم کجا میرم کابینت 13 اینجا توف کنه میگه من گفتم شما با توف کنه من دایرت بزنم بدم چی دوای یا برو دیگه این داستان را میشه دوای از بعد خیلی سبب میشه دستو نگیرید دست بگیر لاتوکا قبلاتوکا سخت فیس کنه سخت Забором, забор созмешь? забор шли.
بس پای وقت دل شوی من فهمیدم آخه این دوروی حیف میشه. بس Tamam ya teyze Ya teyze şimdi. همین آخر میشه اوه باید بودرو نبیده چی انا آریم دست من ساعت انا شو خیلی آباد این گریب نیست معروف این کرونا ویروس هست بسم الله مصطفى Gaymarış da geliyor. Kaps nakinemiş o. Sarmamız. عزیز نگاه کنید در همه جای قبولگاهی بگیم برنیسان پر نیسته یعنی که یک ادمینستراتور یا که یک تلفن جوابگویک میکن یعنی که اگر خواهرای باشم که کار به کار باشن درسترش اگر با امکانیت باشه حجتاشون سال باشن اگر با سه زبانه یعنی ازبکی و تاجیکی و روسی خشو بدونه و از این تاجیکی هم خشو نمیدونیم هم جمعه کار میکنه از ساعت 9 ساعت تا 8 بگه هم ابی تدمیتن 2000 نصفی هم التماس شخصان یعنی که اختراکایش باشن تا 30 ساله باشن که مقصد دیگه خیلی درآورو به صورت تلفن اصلا معامله و پاسینتو و کلینتو خوب باشن همه رقم رو اکران زنگ میزنه رحمت خدا یعنی یه معاش یک ماه 60,000 میشه جای کار گرمه مزنین فرمای اختلاف شدگی خدا نیست نکنه. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز شام بخیر دوستان عزیز خدمت کردن در راه خدا در راه خلق خدمت در راه ملت تاجیک و هر راه میشه الحمدلله امروز برادران مقصد خواهرای ما هستند که الحمدلله کلینیک افیتسال شخصی خودشون در متروی لوبلینا شدگیان آدرسشون در اپیسان ویدیو میمونم رقم تلفنشو در روی اکران میمونم دوستان عزیز زنگ بزنی با دل پر خواهرای خودمون و بچهای خوب هستن الحمدلله میتونه که با باوری مقصد پر نیاز من نشون میدی همین نشون دادن از زل اجدان سال میشه دوستان عزیز نیجا زل اجدانشونه مثلا میگم چخیر در اومدگاه های اینجا میشینی تلویزر تماشا میکنی تلویزر داریم مقصد اینجا پولنسی آدرسش اینه دوستان عزیز خلاصه از اینکه میتونه که با دل پر همسرای خودم ما را همسرا ما همجا میاریم انشاءالله با دل پر مقصد بیه هم میتونه کپل بمونه هم دیگه میتونه اوزی کنی تمامی نمود انالیز ها را گرفته میشه در اینجا برای همسرا و برای مقصد خواهرها و برای برادرها کدومی که اوزی های درون میکنن میتونن به دل پر به اوزی هم قبول میکنن انالیز ها برای زنک های حامله دار برای خواهرای با قید گرفتن زن های حامله دار میتونن که انشاءالله بیان خواهرای ما انشاءالله در خدمت هستند و هم خود دوستان عزیز میتونه همه آدرس ها که موندگه فقط خواهش از هر یک کدوم شما که کدومی که بیمار هسته کدومی که مقصد محتاج هستی به همین کارها همه رو زنگ زدن به کار و با کار زنگ زدن پرسیدن این از روی آداب و ملمونی و هم خود دوستان عزیز زنگ بزنید به همین رقم موندگی میتونه انشاءالله خواهرای ما در خدمت هم بچهای خوب هستن الحمدلله همش اسلامی هستن اینجا مردکای بیگانه نیستن تنها زنهای مسلمان خودمون بعضی مردها میان برای اوزی کردن اینجا شبها میان هر کدومش کابینت عدیل نداره زنکا و مردکا و بچهای خوب هستن انشاءالله خواهرای ما تیار کردگی خیلی زحمت کردن مهنت کشیدن و همینجا را برای خودشون شخصی برای مسلمانان خدمت کردن با خود امون خدا فقط میتونی خواهش میکنم کدومی که مجبور هستی ضرور هستی دهمی کار همان ها زن بزنید دوستان عزیز با خود امان خدا یعنی که جای افیتسال نه یگون چون نیلیگلی نیست خدا نگهدار هر یک کدوم شما میتونید زنگ بزنید همین رقم موندگی و با همه خواهرها مراجعت کنید همسراتون با دل پر پیش دختران برای مقصد ارسو قیمت میگیرن و هم خاطر بیایی انشاءالله تمام نمود خدمت رسانی میکنن با خود امان خدا در خدمت هر یک کدوم شما سلام دوستان عزیز نگاه کنید نوارا بعد خط گوش کنید من تیا نشون میدم به شما خودش چی میگه نگاه کنید من دکتر ایزابلا هستم دندونای شما رو ساز میکنم پلمبا میکنم دندون میچسبونم مدلینیا میکنم تشریف بیارین و به این نمره که توی اکران نوشته زنگ بزنید بیاین من دندوناتون رو درست کنم ماشاءالله دوستان عزیز قراره در مترو لوبلینا چی نام داری خواهم؟ ایزابلا از کجا هستی؟ ایران ای ماشاءالله در کجا هستی حاضر؟ الان مسکو مسکو السلام علیکم دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان خدا از شما راضی باشه ان شاء الله ما از شما راضی هستیم
қарор дорем дар ҷои апахуни химо ки иншааллоҳ қарор дошт дар тарафи хати апаи иродаком кор мекард. Ака ҳаёт ҳамия нигоҳ кунед. Як рӯз алҳамдулиллоҳ шогирди оҳистоста моро мақсад шогирди қорисало будем, оҳистоста бо хайр омадем аз дими зиндагӣ хилмо оҳистоста ёд мегирӣ, ҳама вақт дар даст як кас кор кардан метавонӣ. Алҳамдулиллаҳ апам беҳтарин буда, ҳамҷа ҳурмат иззат мекард. Имрӯз сидаи ҷоҳаки хича кушода, яъне ки ҷои гинекология хича кушода. Морам хостем ки ҳамчу дода биёем як бор мақсад аз пешаш каме ҳам боша як регламачае кинем шу на ба хотири мақсад дигар ба хотири худо аст ки як модар як падар як беморе ки мебина мақсад ин тараф қариба он тараф қариба ҷое ки мебина иншааллоҳ биё хизмат кунад. Апаҷон мо алҳамдулиллаҳ шароитош хуб узи доранда ҷа ман ҳози аввал нархномаоша бихонам ки мардума фақат нарх мақсад интересованда кунам. Узи 1000 сум ва 1500 аст. Хуб узи 1000 сум ва 1500 боз апама савол метим мегатун. Хуб капел мундан яъне ки дар система чӣ мегӯянд системаи шланг мемунанд 1000 рубл я укола мекунанд 100 рубл бо чи ай агар ки учёт мемунанд барои хоҳарон модароне ки ҳомиладор ҳастанд яъне дар учёт монданшун як сола то давраи 9 моҳ мешавад то давраи таваллуд карданшуна 12000 дар учёт мемонед. Дигар то ин вақта чӣ қадар узӣ мекунанд месанҷанд проверкае ки мекунанд аҳисои хоҳар ба мо хоҳарои мақсад ҳомиладор бепул мешавад. Баъд ҳастаи узи хуб узи ҳастае ки мақсад чо органои дорем гирдаву ҷигару мақсад чизе ина агар 4 тараф боша 1500 фақат гирда боша 1000 рубл. Анализҳо месупорем иншааллоҳ 1000 сум 1500 хай вобаста ба каса анализое ки бо хурдои ҳастанд ки 100-200 рубл ҳама осоиса накапид бешаванд. Хуб қарор дораи балисаи мо дар инаи Маринский парк 33 аҳин бозори Люблиноро ай тараф и 14 ходиш мақсад 15 ходиш ҳамин тараф 12 ки бурмаде рост калапои меда дасти рост мегарде дар тарафи инами чӣ мегӯянд поини бозори хулосасини садовод ки буде дар қариби ҳамун раҳ тоно хӯрда болотар аст. Хуб апаҷон салом алейкум. Пайнеҷи акаҷон бесиҷа камера кар муборак шавад. Саломат бошед. Худованд амртон дароз кунад. Хизматгори мардуми мусалмон ва тоҷик шед. Апаҷон масъалаи қабулгоҳи шумо ҳаррӯза ки дар ҳамҷа кушода иншааллоҳ ҳамин нархномае ки хитон гуфтаи ин 1500 узи иша чи айш чи маъни дорад? Узи 1500 қати приём шай. Занака дору менависем, тавсия мекунем ҳамин чизо. Агар ягон чи дар кор набоша фақат узи 1000 сум. 1000 сум яъне бе тавсия додан. Бе тавсияи дору. Мақсад масъалаи капила айхилш мехарам ё? Не, капилое ки ваё мо 1000 сум мемонем, капилои худ монад, доруаи худ монад. Вобаста ба ҳамон касалаш капелаш мемонад. Агар қатиш капел агар қатиш биёра 500 сум ям қай. 500 рубл. Ани монданаш. Ай анализои гуфтаи кадом анализоро дар назар дорем мо? 1500 и общий анализ крови, қати общий анализ мочи. Пешоб, қати хун. Гемоглобина проверка мекунанд, соира проверка мекунанд, воспаление ягон касали безек дора надора гуфта ҳамин. Хуб агар як савол яки масъала учёт мундан оиламон як моҳа ҳомиладор шид. Ман пеши шумо меёрам шу. Аз чӣ сар мекунӣ ки 12000 одам мегирӣ то кадом ҳолат аст? Ҳамаи анализоша мегирем. Якум анализое ки ҳами вақти учёда мондане. Ҳамаи анализоша мегирему баъд то ҳами картара додан бепул узи мекунем шуна. Бепул. Агар яке ягон анализшон безе боша ма дору бинависим течение вай дору бихӯрам мумкин ки повторно 500 сум 1000 сум анализ бисупорам. Анализ месупорам. Конечно. Дар ҷои шумо фақат қабул кардан дар учёт мондани хоҳаро ҳастанд, узи ҳастай, капелмунӣ. Анализо. Хуб шумо барори ко ман бародари азиз хоҳиш мекунам аз ҳар як адми шумо ки модаро хоҳаро нигаҳ кунед вақте ҳолати қати касал кор дора шумо занг мезанед саволу ҷавоби бемаънӣ метиҳед. Хоҳиш мекунем кадме ки худованд бемор нашед, беморӣ доред хоҳарову модаро мақсад ҳастанд ҳамун шахсо ба ҳамун зарурӣ занг бизанед вақт қимати апоро нагиред. ҳамун хел биё иншааллоҳ ман нишон медиҳем ҷои узишона яъне ки узирам доранд дар инҷа. дӯстони азиз иҷа ҷои чай узи ҳамин апамонай яъне дар инҷа узи мекунад қабулгоҳшона иншааллоҳ ҳама шароитошу хуб метунед ба сари биланд биёед. худованд ҳифзтон кунад, парвардигор сарбуланд бошад. Аз шумо фақат як дуо ва дастгирем видеоро паҳн кунед ки то як одами маҷбурай касалай намедонад куҷо баранд чикор кунад ба ҳамин ҷара биёянд иншааллоҳ суҳбат кунанд. Адресҳо дар рӯи экран, рақамҳо дар рӯи экран хоҳиш мекунам занг бизанед фақат ба шахсое ки зарур ҳастанд. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстони меҳрубон ин видео дахл дорад барое ки комментари бад менависанд яъне хейтеро
одамои бахил, одамои мусалмон, яъне барои одамое ки имон дорад, чӣ боше набоше мусалмонем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони меҳрубон. Фарзандомо бисёр дар интернетҳо мешунанд, аммо намедонем чӣ хел намоз нишон битиҳемшон, яъне тарзи намозхония. Барои шумо як чизи хуб, ҷойнамози беҳтарини чӣ мегӯянд тез намоз ё тияк дурусттараш. Барои шумо пешниҳод мекунам ки дар даруни се та батарӣ мехӯра, гӯш кине ба диққат. И 5 забон дора, 5 забон дора ҳамин ҷойнамоз. Мо ҳаракат кардем ки тоҷикӣ шавӣ биркунем, то ки шумо бифаҳмед. Илтимос ҳамун комментарҳои беҳтаринтонро бинависед ва лайкотро бинависед ки то паҳн шава як мусалмон чикор кунад, аи баҳра бигирав. На танҳо аз мо бихара кардам, бачаҳое ки ҳамиё дорам, бирам ҳамҷо бихарам. Хуб, бисмилла. Ҳамҷа сар мекунем, ина фарзи намози бомдод мисоли гап. Хуб, ина азон шахай. Бачаи ба забони дига буда, ина узбек, русский, таҷикский. Хенат ина гако. Гӯш кунед. Аллоҳу акбар. Ина намози пешин. Намози пешин. Намози бомдод. Намози бомдод. Бо исм мегзарем. Аср. Инҳа. Вақти намози аср баъд аз баромадани пешин то фурӯ рафтани офтоб аст. Шунида шуд чӣ мегӯяд? Аср дорои 4 ракъат фарз мебошад. Намози хуфтан. Нияти 3 ракъат намози витри воҷиб. Инҷа паузаш мекунӣ. Бо инҷа бо мемуниш. Инҷа метунӣ дигар забонора бунӣ. Хулоса аз ин ки ин ҷойнамозо барои шумо бародари азиз, видео кӯтаҳакай илтимос паҳнш кинем. метрои Люблино, Краснодарский 66 корпус 2 рӯпаруи бозори Люблино ҷойнамозо ҳаст. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳо ба воситаи почта равон мекунем. Метунӣ иншоалло бигире ва заказ кине. рақамҳо дар рӯи экран 9393 ҳам ватсап ҳам телефон кине, дар хизматем. На танҳо мо чизоро мефурӯшем, дору ҷойнамозо, ҳиҷомарам дорем ки 2500 рубл. дар ин 2500 рубл чӣ медорад дӯстон? Фита бочка, душ мекунӣ, массажи дистӣ, массажи аппарат, банкҳо айхидму хунотонро мегиранд. бо иншоаллоҳ меоянд як қуръон ё як ҷойнамози ғавс ба шуморо падарка мешаванд. худованд ҳифзтон кунад. Сарбуланд бошед. Дарди сартонам бинем халқи мусалмон, халқи сарбуланди Тоҷикистонам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Худо нигаҳдор. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Худованд ҳифзтон кунад. Раҳмати Худо барои боваритон, барои дастгиритон, чӣ қадар мардуми ниёзманда дастгирӣ мекунед. имрӯз ҷамъа аз мо сиёмкара кардаистем, ак намедонам шанбе мепардамиш якшанбе. қарор дорем бо дар ҳамин ел клиникаи бародармо акаи Муҳаммад ки главврачи ҳамҷа аст, ҳамроҳи бародаро ва айнаи хоҳаро бо хоҳармо Зайнаби. Ассалому алайкум хоҳарҷони азиз. У дафъа камтар ҷиқ кидан, яъне ки айсаи звонок ҳамдарди ма гуфтум ку қабул ку ба ҳамон хотир мақсади ҳамдардӣ буд ки бисёр звонок мезананд. Як чӣ мегӯям бародарони меҳрубон ки ин хоҳар аз паси экран хоҳар аст, чӣ қадар хоҳарои мо ҳастанд. Шумо бибинед ки моро хоҳару модар дорем. эҳтироми мусалмонӣ тоҷикия фаромӯш накунед. Хуб, ба ҳамон хотир ҳаракат кунем. Валлоҳ қасам ҳамин хоҳароро мебинем, ай чисти серса мегӯям. ҳар готе ки як медсестра ё ки хоҳарои дузанда чӣ фарқе надорад. ҳамин чунин хоҳароро мебинам, валлоҳ қасам қават гӯш мегирам. Ба кадом хотир? Мисол мегӯям ин хоҳар табиб аст. тугри ман оилаам мисоли бисёри бародарои мо мегӯяд ки як ҷош мебара, акажон ягон духтарак ё духтар нест, ӯ колиш кунад, духтаршро бибинаш ё ки ӯзиш кунад, ягон духтар нест. ҳамин ҳам хоҳари ягон бародари мусалмон аст, хоҳари ягон чӣ мегӯям падар аст, духтари ягон падар аст. Не, ҳамин ҳам ҳаракат хондааст. вақте тия ба ниса меои мегӯям акажон ягон духтар нестам я укол кунад оилаи мана, чтоб мардако набинанд, укол накунанд. вақте ки мегӯем духтаро бояд бихонанд, ба кадом хотир аст ки ба хотире ки ҳамчунин мушкилиҳо, ҳамчари проблемаҳо дар ҳар як кадим мо дар ҳаёт мешавад. Не баъд хотирасон ҳамаи ки ҷамъ барои замон ҳаст, метавонем ки хотири ҷамъ бошон духтарошон. албатта мақсадам ҳамин хоҳар ҳамин аст ки бояд бихонанд. мақсад аз хондан ин аст ки барое ки ояндаи мо хуб шавад. барои агар тарбия мегӯӣ, барое ки мактаб нахонанд, тарбия аз хоҷагӣ сар мешавад. агар духтари ту ба одоб бошад, духтари ту ба тарбия бошад, агар мединистуд қаврову Германия шоҳӣ кунӣ, ба ҳамон одоб гашта мебиёяд. агар ахмақ бошад, дар ҳамон хонарам сатр кунӣ, печуниш хоҳаре сатр дора, мақсад сатр нараса, ина хоҳарҷон сатр дора, дар ҳамон хона ҷазириша мекунад. ба ҳамон хотир аввал ба Худо месупорем, баъд ба ҳамон ҷое ки меравам, донишгоҳ, медколлеҷо ё ки мединистудҳо. хуб дӯстони азиз, қарор дорем, боз мегӯям дар электроника айтема камакак бурмадем. алҳамдулиллоҳ омадаи содиян, боз меоям, боз биёе. худованд дартона бинам. хоҳарҷон ҳамин спискае ки барои ҳаҷ навишта иста бидем, ҳар як нафаре ки
139 نفر این اکن آنبار کردن در دوام یا مهمه رکلام کردیم یکنی مخشی پیش مقصد همجا میبیویا ایسون میگیم انالیز میسپوره یا که تباوت میشه یا که اوزی میکنه همجا نومش نوشته میکنن از همیو ما انشالله نیا داریم که یک نفر چو کنیم با حج عمره رو بکنیم از حسابی اکای محمد از حسابی همین بانسای ال کلینیکای همین برادرها خوب درجه قرار دارای اوزی و کپلمونی و جراحی کنی خواب کنی فلاتو از من همه شما رو شما کنیم خواهر جان سلامت باشی این خواهر ما بهترین از الحمدلله حرکت کنیم که هر وقت مسلمانیت فراموش نکنیم میریم من فیلم مایده مایده انشاءالله این اینجا برادرها روز اومدین دکتر دوست که استوز سلامت باشی دکترها الحمدلله طولی چند کشی ما میشناسیم شو حرکت میکنن در خدمت هم ببینه که هر روزه از خود هر یک نفر ما که ما زن داریم یا که به زن هم در یک وگان خواهیم هر ماه از خودمون تا 20-25 میشه یارم زندگی دارم یارم خودجگی دارم با اون خاطر ما پلاتو را کجا میرفتیم مهربان نشان گیره یا پلاتو این حجره پروسیدور گذرانی پروسیدور نیست بیاید باید سلام اکادم خوب بیتینجی این برادرها در اینجا کپل بگذارن کپل میمونن شما سلام اکادم خوب هستی از شب این رکلام ما اومده ما این روی برادر موجرک میمونیم گفتی خودم مخمش میکنیم که تو مقصد کچکن بعدی نبینم چو کرد کجی اون یعنی یه سوال میکنم مردک برای جواب وقتی میره بالنسیای توجیکو گرچند یه سون قیمت میگیرن یا ارزون میگیرن خیلی رفتار شو به تشویش دیگه توجیک اخته اکجون همین نیست حتی در بعضی محل بخوای اگر تورات خونه تورات میکنن تورات یعنی که خوبتر است به همون خاطر وقتی یک توجیک میبینیم در شهر روسیه بالنسیای میکنم یک مقصد جای چایخانه بوی میکنم باز میگم خبر گوش میکنم به همون خاطر خداوند شفا تو اکجون برای رکورد امتیا ما که اساسا دیگه فلاتو را نشون میدیم این حجره سوزن گذرانی شد دوستان عزیز ما که پافتور با پافتور هر حرکت میکنیم در یک ما یک بار از دو بار نشون میدیم اینجا این حجره زنان سلام علیکم مدافع سوزی باز اومدیم خوب است اپاجا سوز تنگ از ویدیوی کردگی یکون رزولتت یا شناسایی بود آمدن غم ندادن مردم نه غم ندادن شکرانه الله همشون اومده استیم از چی دوال هستن انشاءالله از خدمت رسانی شما در نظر دارم بله این مادر ما برای دختری زنانه است که برای مقصد خودتون گرزنی خودتون شناسیم کیه بارگی یعنی که ما هر روزه 1000-2000 پادپیسی که ما اومده شده نه میبینم نه هر روز من دکتر مایا قربان و دکتری بیماری زنانشون میباشم 15 سال سابقه کاری خیلی که من باید دفعه گفته بودم همه این بیماری های زنانه کشادنی کرده ها برای زنان حامله دار همه داریم شرایط هم خوبه همه شرایط هست گرفتن اسپیرال موندن اسپیرال دیگر بیماری هایی که زنانه که تبابت میشدگی هست به غرض جراحی اگر ممود و جراحی میشدگی هم باشد کلینیک هایی که گسودرستی نمیگویه مکان به همین بیمارخانه ها با راحت رها میکنیم مادر جون یه سوال یکی همجا که لیچ نمیشه و بعضی برادرها 2 زنه 3 زنه هستن خب من روز یادش میگم که من یک کلینیک میبرم یک کلینیک میگم چرا میگم دخترا مقصد گفت یک کوچک گردن بزی میکنن یعنی شما کاری نداره و زندگی هیچ کار نداره همچون طبیب دوام میکنه جواب برای من همشون بیمار همشون با زندگی هر یک کس بله و علاقه خودش ما کار نداره بله مقصدی ما تبابت کردن دست یوری دراز کردن سلامت باشید برادرایی که 2 زنی 3 زنی داری به تشویش بیایید یعنی که یکم زن تواردی یه روز بود 2 روز بعد دیگه تشویش نشه یعنی که سی هست من همه میگم این از تجربه روزگار بهره بگیرید من خودم میریم ان شاء الله برادر کار مادر جان خداوند حفظتون کنه خوب دوستان عزیز با میریم ان شاء الله اکا بودم اکا بودم فهمیدم جوشید اکا بودم دوستان عزیز اینجا با حجره اکای بهادر میگم که این دختری کسلای درونه یا که تراپیت میگن اکای بهادر خدشناس که درنده بخواه سلام علیکم روزی که اکای بابا جان اومده است
یاردم یکای بابا جان گفتی گپ اولش خیر از طرف خداوند همه چی بشود با سبب گورم ما میشویم نه خدا به شکر این ما توبت کردیم ای بیمارا یگون جلب نداره خدا به شکر شرایط خوب الحمدلله ما حرکت کردیم ما قطعی گلاوت چو آقای محمد از کی صحبت کردگیم هر ما یا ویدیو دو ویدیو تو همی طرزی همی مردمی ما گرچند یک خفن یک خیلت هم یک کسی شده نظر دارم نوشکر بنده هستیم میریم اکو میلت پرد نیستم پیش داغستانیش هم میریم چینش میریم ایسه اوسه با اخی جان با ایک خالد از همون تاجیکستان اصل شما میاری ناک شما میاری براده تنش تاجیک اگر خدا نکنه او چچن یا داغستان یا که آذربایجان یا یک کسی که با تاجیکستان با پیش بگه یا که یک چیزی تعریف یا کلمه تاجیکی بگه اتیناش برد میمره خسنده با خدا یا تشمن دختری مساجیستم حجامگر میبینه اکو همه جاشو میشکلی میمولیم با هم شو توزه میکنیم همه کارشو میکنیم بعد سومش میگیره میگه اوای نتیناش برد با هم خاطر همه دختری دندان همه وجود انسان چیزی هست در همین بانیزه دیده میشن ای دندان زبان گلو و گوش و بینی و نیورولوژی عصب یعنی دختری عصب زنانه همش در همینجا دیده میشه من کوزین پلاتوش ایروسوسا نشوندم اکجان با شما برای کار خداوند قوتتون بده ان شاء الله اكو نام نویسی رفته است ان شاء الله با هم خاطر خاص بیای حج عمره ای نه هر بند سر بکنه این حجره چی میگن دکتری دندان که ولی دکتری دندان امروز جمعه است به خدمت با هم خاطر روزمره بشن ما جمعه با حاضر برای که دختری دندان یعنی کندن پلمبا کردن مثلا علش کردن قولا به همه طرفا ولی بسیار میگن تمام میگن همین خودت چون دیگه با خدا وقت نداریم که این دندون مسوس کنیم نه که ان شاء الله وقت میویم حرکت کنی بیاید دوستان عزیز این حجره دندان شو من جای زنانه‌اش نشون دادم جای سوزن گذارونش دختری چی میگن گرده و روده و رپچک همش نشون دادم این ایجاد دندان با وجه میگیم خیلی زیاد این حجره چیه؟ یک تا حالا خود تصویر دادیم برای بیماری بله بیا با سببی که بیماری زنانه خیلی بسیار شده ما نمیخوایم مردکار هم گرده شده و جوزی کنیم هم زنک‌ها و جوزی کنیم انشالله با نزدیکی اپارات وزیر آوردیم اما مردکو ادینا در اجازه میشوند زنک‌ها انا دوستان عزیز ببینید که برای کی مثلا میگه میآیند با یا اوزی هم زنا و هم مرد اکی چیکار میکنه میشوه توزش میکنه یعنی که خواهرها در اونجا خواهرها در اونجا اوزی کرده میشوند مردها در اینجا اوزی کرده میشن به همون خاطر دوستان عزیز این یک پیشروی است این یک پلاتی است که از اون مدن یک مدت خواب بود اینجا جایی که هست که بیمارایی که جراحی میکنن جراحی خورد در همینجا یک روز دو روز تا سه روز خواب میکنن میرن شرایطشو گفتم گپو بمب اکم میرم خودشون که خود چی دکتریه انا با دما میتونن بدیل فرم مراجعت کنه طرف بیماری عصب بیماری اورولوژی یعنی که عصب نرو عصب توبات میکنه شما با اورولوژیش بله با تو چه اورولوژی شکل هم نمیفهمم تو دکتری مردونگی یعنی که برای پراستاتی یعنی که مقصد میبخشه و همخوابگی کردن با زنو بسیار محل اجزای خنکوی مسکوره با اون خاطر یعنی برادر تبابت میکنه از تحت دل یعنی که بمب همه اون خاطر تمام نمود بیماری که هست دل پر خطی میتونم بیان مراجعت کنم همه نمود آنالیز میگیریم معاین میکنیم چی بیماری داره تبابت میکنیم ان شاء الله بعد تبابت با آنالیز میگیریم اثبات میکنیم که بیماری بدنش دور شده دل پر خطی جواب همه من مردمی توجیک با زبان اچری گفته است با زبان توجیک فهمیده است چون من نمیفهمم همه اکسه برادر و مادر همه شرایط در اینجا دیده میشه از برای خدا نه تنها که من قطعی صحبت کردم برای رکلام سو میگیرم برای آنی که مردمی تاجیک ببینه بیای مترو لوبلینو نمبر ادرسو در روی چی میگن اکران است دوستان عزیز یا دو بالنسا دارم من اون دفعه میلیون بار بخشش میپرسم که من او بالنسا شو مقصد رو پروی مترو اینا مترو میبینی من برمادم اینجا من خیال همونجا گفتم اینا مترو نه که سه استانوفکا دورای سه استانوفکا مترو از همین آدرس نوشته دورای با اون خاطر یا برگا بخشش این همین آدرسو مترو که برماده چند فوت میبره انا سه وقت میبره از سه وقت میبره اگر با پوهاد بیای 8 تا 12 مینوت میاد پیاده اگر در ماشین بیای همین 2 مینوت با اون خاطر با کدوم حجرمون نشون داد خب انا هم حجره نشون دادیم بعضی دخترها حاضر نیستن نماز رفتگیان ساعت 12 چند شده ما را میریم برای کار کشویش کار از نوی بابا جان 88 بیایم اومده سلام بگه التماس اومده بگه نوی بابا جان 88 اومده بگم کمی رزولت دارن
номотун навишта мешавад ака биёй ки ном мена бинавис бира инамон мазим не ахай худованд шифо дубтиё анализ миспори узӣ мекунем мисол баъд номат нависта мешавад вақте номат нависта шид и дар прамои эфир то 15 январа мерава и 15 январ ҳам хел миём спискара мегирем кулоча мекунем яъне тарзи хӯракаши ранг як хай бародарое ки қиморбозӣ мена чико менам коршу надорум он хеле намекунем ҳамиҷа як мусалмона миёем шояд ҳамрӯз файрод мекунем ягон гӯдак меян номи ҳамин ка мегирад ҳамин шояд номи як кас биғалта мисол мега ягон модар аст падар аст ё худаш рафта натуна ягон аҳли байча мо равон мекунем ба ҳаҷи умра фарзи не фарзи я бо баназар ҳаҷи умра иншоалло мере 15 рӯз месте хурду хӯрок ҳама шароит дардарнаш бомба ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ худованд ҳифзтон кунад салом дӯстони азиз худо нигаҳбонтон бошад дӯстони меҳрубон ман дина видео монда будам бар масъалаи духтури дандон мутаассифона мо нафаҳмидем номерои дасти духтура мондем аз сабабе ки бисёр зангш мезанам вай дар ҳолати корай рақамои администраторша мемонам ҷа ватсап ҳам ҳаст рақами корхонашон ҳам ҳастай хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунем ман ба хотири худо ба хотири шумо ҳамин видеоро мекунам шуморо ҳаракат кунем ки ба хотири мусалмону тоҷик буданмо паҳн кунем то як касе ки муҳтоҷ аст барои духтури дандон занг бизанад ина видеоро мемонам рақамошон догу боша дар мо аз нон мо гарзанем иншаалло мушкилӣ доранд барои дандон ва ҳамаё бираса иншаалло борам дандон росткунем омадем дандону шикаст хуб бародарҷонам мерем инам хел медорои дӯстони азиз ман видео адресошо чапана мемонам хай клиентошон бисёранд яъне ки сифати коршу ҳамашу бо маъне ина сит исмаил зубной ҷа медорои мақсад рост ки дурмади ҷа бахил аст бахилоро мепӯшонӣ ба адабона остаҳак мери бародари азиз иҷа агар ки занг зани иҷа чишон мешинава ҷои қабулгоҳшон мо создаем улӯ кунем хел медрои акай хуршед якум азиз мо ҷои акай хуршед медроем ина бисмилла салому алайкум акай хуршед баъзе саволот метем акаҷон ман то иҷара сёмка кардам дарши иншоалло бо айси нишон метем то ки ба пеши мо чиқа биёям масъала ҳамин савол ҳаме ки мақсад пломба кардан аз ҳамин савол тем пломба кардан дар шумо чанд ай мардум фақат пломба бисёр мекунанд пломба агар ки дандон дард накунад аз 2000 то 3000 аст хоб агар дард кунад личени табоба ё аз 3000 то 5000 аст кандан дандонро кандани дандони курси пеш ҳамё чанд сумиянд пешо 2000 дандонои курси ки мо мегем ақл мегем мудрасти мегем ва ё 3000 аз ҳама қимат кандан чанд сумай арзони арзон чанд арзони арзон ами 2000 ва аз вобаста аз дандон дандоно ҳар хел мешаванд сахт мешаванд мулоим мешаванд гоҳо мо меканем дандоное ки хеле меҷубат меканем осон аст ана нарх навои вай бо арзонтар дандоное ки ашк мегам мудраст дандонои ақл ва ё аз 2500 то 4000 аст ва ҳама шумо рентген када аввал мебинем баъд шумо дар ҷа рентген намекунед рентгенам дорем аввал рентген чанд сумай рентгени дандон рентгену акнун барои бачаҳои худмо бепул мекунем рентгенш бепул консультатсия бепул рентгенам бепул чистка дандон яъне ки барои табобат кардан чанд сумай гигиенистская чистка 2000 аст 2000 иншаалло худованд барорто бутия саломат бошед бародари азиз ҷо акай хуршеда мақсад хитон бисёр гуфте ки барои духтури дандон бародаре ки мо боварӣ ҳастай ба ҳамон хотир реклама мекунем хоҳиш мекунем дар кадмет худон касал наше аммо модар падар фарзанд худотон маззатон мегузад масъалаи дандон ҳамон одамо занг бизани хоҳиш мекунем мардум ина дигар кор кара истодаен одам ина доранд ки бисёр телефона бардорад иншаалло бо хусусан мардуми тоҷикистон ҳам дастгирӣ мешавад ҳам акай хуршеда ҳам дигар бо мея як мушкилото ҳал мекунем ҳам қато бигум ки 250 то 300 метра ай метро то пеши акай хуршеда ман ҳозир обратно нишон медиҳем ки чӣ хел аз иҷа ба метроро меравем ки ай метро мебиёем худо нигаҳдор метро пролетар аст ки пеши акай хуршедҷон салому алайкум хоҳиш мекунам ба хотири шумо ҳамея кардам аввал худованд ба хотири шуморо ҳаракат кунем ба хотири мусалмон ва тоҷик будани дастгирӣ бародаро видеоро дастгирӣ кунем то мардуме ки ниёз доранд ба духтури дандон бибинанд акай хуршед кор кардаст саволворони бисёрашон мекунем гуфт ки пломба ай 2 то 3000 яъне ки масъалаи кандани дандон 2000 хоҳиш мекунам аз ҳар як кадми шумо ки кадме мушкилӣ ба дандон дорӣ барои худат фарзанд ё ки падар модар ҳамаё занг бизанед
масъалаи духтури дандон мегуфтем ина мондам. Аллоҳ шоҳиде, ба хотири шумо мондагиам ҳамя ҳаракат кине ки дастгирӣ кине, паҳн кине. метрои пролетарский ҳозир бо ҳамаша абраз мехон нишон метем 250 метр зури зури 300 метр ай метро то пеш ҳами ҷои яке хуршеда. Худо нигаҳдор, дастгирӣ ва тамошо кине ки ба ҳами ҷои яке хуршеда. Азиз ин ҳами ҷо мо обратный пути мерем. Волгоградский проспект дом 4 ина стоматология сити. Яъни дӯстони азиз, фаромӯш кардам бигӯм ки дар стоматология яке хуршед, яъне ки модарҳо ҳам ҳастанд ки дандун мекунанд, мақсад мекунанд баъзе хоҳарҳо модарон мехоҳанд мардҳо бакунанд шу барои дандун куношуна ҳастанд, занҳоро ҳам дар инҷа мақсад дида мешавад. Нигоҳ кинед дӯстон, ман раҳа нишон метем, ба диққат тамошо кинед. ина ҷои яке хуршед, ина стоматология, ина клуб бокса, дар бари ҳами клуб бокса дӯстони меҳрубон. ина кадмед ки агар омади ҳамиси клинически ина раҳи калон ҳозир ман барта барам нишон тиём. Дӯстони азиз, ина клуб бокса, ина стоматология дид дар таҳми доми калон аст, доми бур. ина дасти чап ҳамин ҷои стоматология ки бурмади, дасти чап рост метро мерад. 200 чанд метр аст. ҳозир ина ман нишонтон метем. яъне ки мо дар омадан камера накардем, дар рафтан мекунем. ҳамҷа ки бурмаде клуб бокса меша. ин ҳамин здания, здания ай пеш метро бо нишонтон метем. дӯстони азиз, ина метро. ина метро ади. ҳамин метро ки бурмаде рост меои пешход мешавад, рост меои. Ягон сена мегарди. Рост омаде, ин ҳамин дома диде, дар параи ҳамин дома ина. ҳозир нишон додам айҷа. Рост мере дар ҷои яке хуршед медуред. ҳамин метро меброй. ина ба ҳамин ҷара 100 метр ба ҳамин ҷара бигем дар ҳамин пешхода. Рост баровар мерай. اون دایی سویتافوری دیم من رفته اینم جد دپشتیم جد تو میخره. بورا کامو داره اکران ایشالله قچون گابزن نشون تو میتیم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. این مترو که برمادی پرایتارسکی. مترو یعنی که znaki kabota هفتم لینی. اینا پرایتارسکی مترو. همین که برماده این مترو اون راست میره. اینم دومی که نشون داده سودم. اون میره پیشخود میشه. هم پیشخودی که از نشون داد میوجه. این همین دوم این مترو از ما برمادیم. ای هفتم لینی پرایتارسکی مترو. امروز که برمادیم ایاکم ویخت میبرو. ایاکم ویخت که برمادی این همین دوم میبینی. همین دوم از همون پراشای خلاصه. از همون طرف میبینی این اولیسش در روی اکران نویسگی. دستی راست نمیگرده. همین مترو برمادی دستی چپ روی این هم خیلی میره پیشخود میشه. همین دوم ای پرای این 250 متر هم درجه هم قدرم نیست. ای قدر جای نزدیک نمیوی. از شما خواهش میکنم ویدیو به خاطر خدا است، به خاطر تمام مهاجران در این شهر غربی حرکت کنه که دستگیری کنه تا یک از مقصد مسئله دندون مشکلی داره بیا در پیش اکه خورشید و نرخ‌های ارزان با سکیت کش میگن و برادری خمو با یک خواهرو اگر مادرایی که باشن که برای مقصد نگن که مردم رو مقصد دندونشون بکنن با خواهرو هم در هم جرم هستن که امکانیتی ما ویدیو کنیشون نداشتیم هستن که انشالله دندون رو میکنن مقصد توفیق میکنن دیچه نمیکنن. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیری تو برای باباری. السلام علیکم و رحمت الله. ما حاضر نشون میدیم استماتولوژی که در مترو پرایتارسکی مترو پیش یکه خورشید. اینا دوستان اینا می استماتولوژی یکه خورشید است. حاضر من یه صورت بگیرم. هوپا اینا همچنین میایم دوستان ای مترو هم خیلی میبرویم تروس میایم در همینجا این هم جاگ میبرویم به حد کلینچو بسیار الحمدلله یعنی که ما دور مده بودیم بخیل گفته بودیم اینجا جای بخیلاشون بخیلی تازه یعنی که جایی که میکنیم همین چی انسانگاری فراموش نکنیم بخیل میکشیم همچنین هم خیلی میریم یعنی سرتیفیکات بالینسا افیциально یگان مشکلی نداره جای فند فریبش نیست خواهرشتگی قبولگاه خواهش میکنیم به معنی هر خیلی زنگ نزنی برای که آدم خیلی بسیار است زبانک بسیار خواهر وقت هم نگیریم همچنین خیر حاضر قطعی سخنه باقی خرشیده میتیم. السلام علیکم. سلام درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک کدومشون باشه. اولش پروردگار و شما هستید که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید. الحمدلله ما از همتون می‌ندارم. خدا از شما راضی باشه. دوستان عزیز ما قرار داریم در مترو پرایتارسکی در پیش اکه خورشید در جای دکتری دندان برادر ما مقصد خیریات کرد که مقصد جای ما رو یک رکلام خیلی خوبه یک دستگیری با مردم مسلمان میشه مردم مهاجر هر کس نمیدونن حرکت کردن مقصد خلق ما برچوی ما خیروگ دندان هر کدیده چه که رکلام کردن
هر کدوم بیزنسی رو چهار تا که مثلا در اون جای خیلی کار میکنیم ممکنه که ما سر نکنن سخن اگر کشته نمیتیم نه خنابو مقصد طرز کاری میگم با اشتغال کابینت بسیار هستن که اینجا برای زنها هستن زنها خواهرها و مادرایی که مقصد میان ایزو میکشن بعدش از مردها برای زنها هستن دندون میکنن مردها برای مردها مقصد میکنن پلمبر ایوان میکنن که شما سلام علیکم. سلام علیکم برادران، ما جوگیر هستیم در مترو پرولتارسک. در اینجا در استоматология است. ما دوریم بچهای زن که برادراتون اویلوشون بیارن و در دندونشون تبابت کنند و مردها ما همه کارها رو میکنیم مرحمت کنید. در نرخ‌های ما دسترس است. در نرخ‌ها بود دندون پلمبر مقصد کندن دندون کرسی کندن از 2000 است، پلمبو از 1,500 تا 3,500 جوری است. 1,500 3,000 پر چه باید خیلی پلمبا و چخیل که کلون است مایده است. نه تو چند کرسی جو ساعتی مدار خیلی است و تندون توزکنی چیزکا و وزیر اکثر افسود است 2,500 توزه کردن او تا 4,500 وزیر مو اکثر سالو دایر بودکو از 12 ساله از 12 ساله میتونی او تاورکنی مو سرکورکنی چی بیتگی پسیدگی همش او همش دیدم میتونیم در اینجا رنگین هم داریم در سرا رنگین میتونیم و گم میزنیم که این دندون چخیل و هست. ما در اینجا جوگیری خیلی در خدمت خلق خدمت رحمت خدا. دوستان عزیز اگر خیلی بلوگ نیست مقصد فقط توبه میکنم من ان شاء الله از کابینت رو نشون میدیم خواهر که مقصد اونجا اگر ممکن است نشون دادن میتونم اپاراتور رو زمانوی رقم‌ها در روی اکران آدرس‌ها در روی اکران التماس فقط کلمه که خدا مشکل نداشته باشه مشکلی با دندان داره همه زنگ بزن مترو پرولتارسک که خیلی دور نیست میتونی ان شاء الله من بیرونش مقصد از سر ویدیو میمونم میبینی چخیل ما میدونیم چخیل کابینت جوی پریوم تو همه طرفش یعنی با صفت اعلی خدا نگهدار. خواهش میکنم چون این ویدیوها را دستگیری کنید با اون ویدیو دیگه کار ندارم مقصد است که ما برای شما بگیریم الله شاهد همه را شما بگیرید و چی میگم پنگ کنید تا یک مردم یا خواهر یا برادر مهاجری خودمون مسلمان خودمون که نیاز به همین چون این دکتر دارن نه تنها دندان خیرورگ مقصد تراپیست که میشه باشه با ما یا برسد پدیده کردن فراموش نکنید وقتی ویدیو رو تماشا کنید. السلام علیکم. خوش از کامera عقیم نگهدان نشون میدیم مقصد همه اپاراتور 40 مقصد خدمت رسانی اپاراتوری با صفت دارن. خب ما هم کابینت دکتری که ما رو فیراد کرده که خورشید از این سر میکنیم همش با صفت اعلی یعنی 90 تا کیلون کارشون بین همچنین صفت خوب و مقصد بخیل ما چرخشه دارن اینجا جای قبولگاه شونه که آدم خیلی بسیاره. اینا بوی کابینت زنانه خواهر گفتیم که خیلی نشون میتیم همچنین برای زنها برای مقصد خواهران هم کابینت خوب دارن دوستان. انشاءالله حاضر با یک کابینت دیگه نشون میتیم. اکنون متاسفانه ما میکروفون نداریم و اون خاطر بخشش اینجا با یک اکای دیگه شب دیسته این همچنین مقصد با بیرون نشون میتیم اصلا چون مقصد خیلی بسیاره. سلام دوستان مهربان، ما قرار داریم در متروی لوبلینا در کراسنودارسکی 23 کورپوس 1 در بالنسه ال کلینیکای برادرمون محمد جان همراه اکای شهرازه انشالله ما چیکار میکنیم باز میریم دکترا رو نشون میدیم. اینجا جای ادمنستراتور شو یعنی که جای تلفن جوابگویی شما می رقمای در روی اکران میبینید هم تلفن رو هم خواهر جا میتید اپاجان خوب است تنجی دکترا تو دیگه دکترا زنید. خب التماس خواهش میکنم خواهر است مادرش شوهر دارن زندگی دارن الحمدلله که همچنین خواهرای هستن که با زنهای ما میان بعضی گپ زیادی میزنه خیلی رو در نظر دارم. من خیلی مسلمان باشم من اویلا میارم خواهر میارم میخوام یک دخترک ابسولوت جوید کنم. همین دخترک هم دختر یک انسانه فرزند یک انسانه اویلا یک انسانه خواهر یک انسانه حرمت عزت مسلمانی من نتسی نمیگم مسلمانی رعایت کنین تو هم تلفن هم شید وقت قیمتشو نگیریم. جواب نمیتونن در اس ام اس بنویسید که من خیلی درد دارم بیمار دارم ان شاء الله خواهر جواب میده ادرس می پاستور دختری تمام اینا مو دختر هست اما اونجا من حرکت من موجود دو دخترش نشون میدم. خدا نگهدار. دوستان عزیز ما میدونیم وجودی یعنی که در فیزیک و در استоматолог میدونیم که یک خواهر یا برادر هست اینجا ان شاء الله سیامکا میکنیم. خوب سلام علیکم خواهر خوب هستی؟ سلامتی خوبه؟
این خواهر ما خواهر قشنگ ما ایزابل است ان شاء الله. از ما خاطر صحبت بکنیم تا آخرت تماشا کنیم. خدا نگهدار. ویدیو را با دقت تا آخرت تماشا کنید. سلام دوستان مهربان، باز قرار داریم در بالنسه که یک کلینیک در مترو لوبلینا در بالنسه اکای محمد جان. شما برادرها بسیار سوال میکردید. مقصد خواهر هست که برای عائله و همسرام و دخترام بیاریم. الحمدلله همه برادرای دندون فیزیش میگیم که دندون ساز کنیم بسیار داریم، اما یعنی زبون ورچ یا دختر هست بسیار، اما مرد هم بعضی برادران میخوان که مقصد زنها باشن. همچنین ما هم حرکت کردیم، یافتیم، آوردیم اینجا کار کرده سای خواهر قشنگ ما از شهر ایران. نام چیه اسمت؟ ایزابلا دینی. خواهر ما از شهر ایران است، یعنی که در خود شهر آذربایجان تیار کرده، اونجا کار کرده. بیا ایتانی ویگم نزن. سلام خواهر جان. با مردمی مهاجر و مردمی تاجیکستانی که در روسیه قرار داره و با دیگر ملت‌ها سلام بگو. کی هستی، چی هستی، چی اختصاص داری، چی کارها کرده، میتونی گپ بزنی؟ سلام، من دکتر ایزابلا هستم. توی کشور آذربایجان تحصیل کردم. 3 سال اونجا کار کردم. در حال حاضر اومدم مسکو و توی کلینیک لوبلینا کار میکنم. تمام کارهای پلومبا، دندان چسباندن، اودالینیا، تازه کردن سنگای دندونتون رو انجام میدم. تشریف بیارین، در خدمتتون هستیم انشاءالله. خواهر جان چند روزی که همینجا کار کردید؟ 10 روز 5 روز نمیدونم چند روزی کار کردید؟ 10 روز. برای چی معاشره‌اش میگن یا که ادنشه همین تاجیکا با شما چی خیلی هستن؟ خیلی خوب هستن. برای شما در آذربایجان بوده، در تاجیکا رو مثلا اوقات سرکار نداشته؟ بله خیلی حرمتشون خوبه. خیلی پاسینت های خوبی داشتیم. انشاءالله که در خدمتتون هستیم و خیلی خوب میشه که شما رو توی کلینیک لوبلینا ببینید. خوب، خواهرای عزیز، مادرای مهربان، برادرای عزیز، خواهش میکنم فقط به خاطر خدا و به خاطر همین خواهر قشنگو که مقصد خدمت مادرها را میکنه. البته که بچه‌ها بیایید، اما خصوصا ما حرکت کردیم اینجا برای برادری مثلا هست متخصصی خوبه که بچه هست، برادر هست، اینجا دو کس کار میکنن. مثلا میگیم یک لایک، کامنت خوب و ویدیو را پدیلی چکنیم، میتونیم با دل پر مادرها، خواهرها باشن، مقصد دخترها باشن بیاره. انشاءالله خواهر قشنگی ما در خدمت شما. با چیکار تو کنم به همین ده کنی قشلاقی میگم من قدم بلاگ گیرم لایک مونه. مقصد نه خواهرجه را آوردیم گاه حاضر میکنیم. این وضعیت گذشت خیلی برای هممون درک کننده بود. صبر جمیل با اهل بیت گذشته و بیماراشون پروردگار شفا بده. فقط احتیاط باشه. من روزی بعد اینجا میرم شما را برای مادرها حرکت کردم. همین نوار اصلا برای مادرها بسیار کنم. میرم ما جایی که دختری گینیکولوژ میگیم یا که دختری زنانه که اوید با قبول کردن کارتا نگاهبین مادرها، چی کسایی درون بیرون نباشن، حامله دار باشن، اوزی همش ان شاء الله بالنسه همه اینا مدورت داره. اما در این ویدیو خواستم کوتاه شوه در همین دو کسایی نشون میدم، دو مادری که مقصد برای مادرای تاجیک یا دیگه ملت‌ها در شهر غریبی هستن. خواهر جان خوش اومدید، سلامت باشید. خیلی ما ممنونیم که خاطر شما سلامت باشید. همون فارسی زبانیم تا یک باری خدا مقصد مسلمانیم. دوستان عزیز ببینید کی هست. این یک کابینت رو ببینید. استوماتولوژ، مقصد تراپیوت، اینجا گینیکولوژ، خیروگ، این پرسیزوری کابینت یعنی قبولگاه همش هستن. ما اما اینجا چیکار میکنیم؟ میریم کابینت دکتر زنانه گینیکولوژ. خوب سلام علیکم افاجان یابورگیا. این مادر ما در اینجا بودیم روستیش. مادر نامش مایا، دختری زنانه یعنی گینیکولوژ. برای پادپیچ‌چوی که نبوده ما بونشیدگیان و شخصایی که نمیدونن به اون خاطر ما توصیه می‌کنیم که بیان. خاطر مادر جان خوب هستی؟ السلام علیکم، من مایا. Так подписчиками که نو و ما بونشدگیان برای همین подписчик‌ها باز یک بار دیگر خاطررسان میکنیم که ما учет باید میگیریم، کارت هم میکشویم، تو تولد رودمشون کنترل میکنیم. همش درون همین پولی که میتین پرولداسیون میشه کارتمون، همش درون همین پول میدروید. یگان پول اضافه نمیگیریم. هر ماه یک بار как положено اومده میروند. так اوزی матка داریم. اوز نه تنها اوزی матка، اوزی دیگر ارگان‌ها هم هست که чтобы اومده
мисол занҳои худамон ҳамаша так пало пеши модармон на танҳо занҳо бародаро метунанд узӣ гӯянд мақсад гӯрдаву рӯдаву рӯбчи ҳама чиз мақсад ҳамин балниса ҳаст просто ҳамаи балнисаро хадид кардан уҷа чиза кардагим бо аксар наметавонем бикунем. Бибинед дӯстони азиз ки рақамо дар рӯи экран хоҳиш мекунем видеоро пахнем. апаҷон барори кор шӯиш кор меоянд мераванд модаро миннатдорӣ мекунанд саломат боша иншаллоҳ. баъд ба қарибӣ мо як тасмими хуб гирифтанем козем воқеҳо як ором шаванд я тасмими хуб гирифтанем ҳисоби ҳамин балниса баъд бо шуморо мегӯм. худо нигаҳдор. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд ҳифзтон кунад. то охира тамошо кунед ҳамаша мефаҳмед. байни беморҳое ки дар ватан қабул мекунем ё ки дар Россия қабул мекунем яъне ки ҳамин чӣ фарқия дорад? тоҷикӣ медонӣ не? тоҷикия намедонад яъне ки урусӣ хасикам бизанем. ба инсоф кӯшиш мекунем ки на дег сӯзад на кабоб ҳам шумо розӣ бошед ҳам усул мегам стена неметем наркоз қатиам гирифтестем новози администратсия мекард. дӯстони азиз бубинед то охира ба диққат тамошо кунед. духтури касали дил, шикастабанд, ҷарроҳӣ, гинеколог, николог ҳама дар ҳамиҷа ҳаст. ҳар чизе ки мебинед ҳақиқат надорад. яъне ки аммо дар инҷа ҳамчунин бародаро ҳастанд хизматрасонӣ. ҳар як чизе ки ҳаст не танҳо реклама аст, ҳамчунин аст ки мардум то бибинанд ки дар ҳақиқатан мардуми мусалмон, мардуми тоҷики худму чӣ қадар чӣ мегӯям мутахассиси хуб дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастанд. акаҷон худованд ҳифзтон кунад. саломат бошед акаҷоно. доктор то охира тамошо кунед ҳамаша мефаҳмед. тамошо нафи намефаҳмед. илтимос дуростаи видеоро ба хотири тоҷик будан, мусалмон будан, узбек будан тамошо кунед. худо нигаҳдор. то диққат чӣ мегӯям то охир ба диққат тамошо кунед то бифаҳмед чӣ гап айдаида. дӯстони азиз худованд ҳифзтон кунад. саломат бошед. раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. қарор дорем дар метрои шолковс ки дар якум виход яъне ки шолковс шоссе хулоса адресо дар рӯи экран. боз қарор дорем дар як ҷои беҳтарин яъне ки ҷои беморхонаи боз ҳам тоҷикҳо узбекҳо бародарони худмон ки ҳамавақт дар хизмати халқ ҳастанд. дӯстони азиз ман ҳамавақт гуфтам мегӯм боз мегӯм дар ҳар як ҷое ки як бизнеси бачаи тоҷик як ҷои беморхона як беҳбудии халқи мусалмона дидам ҳаракат менам ҳамонҷаро ман реклама кунам то як кас дар наздикӣ шаyd бибинад хулоса ки чикор кунад кӯмак ба халқи мусалмон халқи тоҷикӣ узбек шавад. қарор дорем боз дар пеши администратсия дар ҷое ки қабулгоҳи беморо ҳастанд ки апай мунирахон ҳозир камтар суоло метем баъд мерем главврач баъд дигар кабинетҳоро илтимос хоҳиш абачам я лайка я комментария ка биҷир ки бо ҳам як беҳбудӣ шавад барои мардуми тоҷик. хуб салом алейкум апай мунира хуб ҳастед? саломатитон хубанд? муборак шаваи балнисаи нав худованд дастон дарда набинад. ман худам духтарам бародари азиз фелишерам яъне ки хеле бишт пишам бибинем ман кириша дӯст медорам атак мудо нестам. мегӯяд ки апаҷон ки як боргиам борак мегӯм шумо озодона баланд тарафи ҳами чӣ мегӯям ҳами подписчикоё ки обуначои мо гап занед ай соати чанд то чанда кор мекунед тарзи қабул чанд аст ҳамаша ката гап занед мана нигоҳ накунед. ассалому алайкум ба ҳама аҳли тоҷику узбек халқе ки дар Россия ба мусофират омадагиянд ба ҳамон шахсон мо дар инҷа соати кори мо аз соати 9 саҳарӣ то 8 бегоҳ кор мекунем. хизматрасонӣ мекунем. шумо дар инҷа кадом духтурро доред? гуманон бакун. хирург доред? дорем. уролог доред? кардиолог дорем, невролог дорем, лор терапевт, хирург, гинеколог, уролог, гинеколог, травматолог, эндокринолог. ҳама ин духтурро дар шумо дида мешавад. духтури кӯдакона детский врач доред? детский мо фақат сунатӣ мегӯям, сунатӣ мекунем. яъне ки фақат мо сунатӣ мекунем. яъне ки даст ҳалол мекунад ки ҳам хеле духтури хирург ҳам хеле мекунад. духтури кӯдакона надоред шумо? кӯдакоро қабул мекунад? мешавад иншоалло. ҳозираша надоред худи ҳозир? хуб модарҷон ҳамин телефона хто ҷо метавонед гулавраш то? администратсия мекунад. худованд ҳифзтон кунад. дӯстони азиз мо оҷизоста мерем ба кабинети бародармо ба главни врачи ҳамиҷа хоҳишро мекунам вақте омаде инҷа бахилакотуна пӯшонед вақте омаде бахилакотуна бировед яъне ки мусалмон бояд ҳамавақт ҳамаи ҷо озоду поку тоза бошад. бояд тозагие риоя кунем ки инҷа мисли ҳам як чӣ мегӯям балнисаи рӯсо медорем ки ҳамаи чиз дар ҷои
бахила мехари 15 рубл даҷа бе пул мекуне дар пак дарам гидмон букушум майда майда мерем бисмилlah дӯстони азиз кабинети врач хонам биё салом алейкум доктори зинди салом خوب هستید اینجا شما خوب هستید حال ایجاد است اگر تو سیام کنید بهادر خوب هستید سلامت باشید سلام در شما شوخی دارم شما خوب اگر اینجا اگر الحمد مفتی برادر خوب هستید شما ورچی یعنی برام سر دکتری همین بیمارخانه خوب اکرجون مبارک شاید برگه پروردگار امر دراز و بتیا کی خبرنگارای مسلمان تاجیک ازبک دیگر ملت‌ها مقصد توبه میکنه شما گفت زنی که از کدوم شما همین بیمارخانه شما از کدوم دکترها عبارت است از ساعت چند تا چند کار میکنه طرز جراحیتون چقدر است خوب است کلان است چقدر بیمار شما قبول میکنه یعنی که خوب میکنه در سرش در پلاتو تو دیدم که جا خوب میکنه انا میاد با ما کمتر موضوع روشنی بدید تا شناس نمی‌گفتن السلام علیکم авваланбор аҳли муҳоҷирони мусулмонони худамон яъне ӯзбеку тоҷику халқи мусулмон ман бекназаров акрамҷон мебошам рустамхонович мутасадди ҳамин корхона бугем яъне клиникаи нави муҳоҷирон чӣ хеле ки шумо гуфтем дар ин ҷо дорем духтурое ки барои беморон хизматрасонӣ мекунанд кардиолог терапевт хирург яъне ҷарроҳ травматолог уролог эндокринолог ва духтури занона яъне гинеколог ва узист дорем ғайри ин ҳамаи намуди анализҳо гирифта мешавад зиёда аз 3500 намуд анализ гирифта мешавад лабораториямон русский аст яъне ки ба талаботи замонаи ҳозира ҷавобгӯ аст خب یک سوال دیگه دکتر جون که بهترین همی و هر یک پلات چه انشاءالله که میریم قبول بیمارا از هر یک دختر چند سون از بیمارا میگیره ما دهقانی بفهمیم دهقانی یعنی بود سوالی نه از دادیم این انا همین سوال قدم ما بسیار زن میزنم قبولش دیدنش معاینه کردن رسیب نویساندن همش یکی نیم سومون است агар ягон анализ лозим нашавад духтур вақте ки қабул кард дид ягон анализҳо лозим шид ё ин ки узи лозим шид аллакай илова мешавад бо як пирси дига мо кардан мондаги ҳастем ки мисол бемор омад назди духтур имрӯз омад духтур муоина кард якчанд намуд анализҳо лозим буд духтур равона кард бояд анализҳоро супорад анализе ки супорид пагаш омад ай ҳисоби ана имрӯз оплата мешавад яъне ки дуюм карат омадан оплата намекунад тичели як ҳафта бале яъне ки беман ки омадам мақсад шумо мана диди анализ гирифтем мисол мегим 1500 то пули суми анализ 500 рубл меша 800 рубл меша 1000 мешавад дафъаи як тичели як ҳафта ки бо омадам агар ба ягон беморим ҳамун духтур ба омада ҳамун духтур дигар платит намекунад бибинед дӯстони азиз ки худованд дард кунанда бинам пешонги пешами бародар омадӣ ба як дард анализ кардӣ ки бо рафти дигар ҷотам дард кард пешами акам омадӣ бо давоми ҳамон ҳафта шумо яъне ки қабули ҳами бе пул мешавад яъне ки ройгон дӯстони азиз докторҷон вақти хидматонро гирем шумо дар палатаҳо яъне ки ҷарроҳӣ калон мегзаронед дар ҳамин ҷои хирургӣ то майда ҳозир ман вай мекунам мешуморам яъне ки бемориҳои геморрой ҷараҳо варикатсели крипторхизм грижа ва якчанд намуди бемориҳои занона мебошад ки мо гузаронида метавонем ҷарроҳиҳои хурди наркози бенаркоз мешавад мо ҳозир спинали метем наркоз қатъиан гирифтестем мо ҳозир пластноида нагзаштем мисол эхнококоз резексия желудка резексия кишечника аппендицит не аппендицит балки аппендицит ин экстра намеша мо фақат планови хоб ҳамин як масъалаи хелакзадагӣ простатит ё ки ҳозир ба тарзи агар гору мавша модаро падаро ҷои гӯшкара истодиян геморрой мегем геморрой беморие ки аз вай ягон кас защита надорад дар уҳой кас мумкин мешавад дар занҳора мешавад дар мардҳора мешавад ҳамаи шумо ҷарроҳӣ мекунед ҷарроҳӣ яъне ки геморройам мекунанд яъне ки шумо мекунед худо ҳаққи иҷа боз ман мегӯям барои падарон модарон тамошо мекунанд бахши зиёд
در مادر و خواهرشان در این حالت کی میکنشون؟ ما گینیکولوگ داریم، گینیکولوگ یعنی جراح گینیکولوگ هست. یعنی کی ببینه که اگر که همین بیماری گیمروی میگیم بس تو چی میشن؟ بواسیر. بواسیر یعنی که در روده راست همون زخمایی میشه که در روده راست میبروید. همه کشید مادرای هستن که همون مادرها را مقصد میکنن. ببینید دوستان عزیز که الان شاید که من خودم دخترم وقتی دختر شدی باید شرم حیات در بین دختری یعنی هست، اما چی میگن جرعه‌های لازم هست که باید سخن کنی بفهمید. هستن مادرها شکایت میکنن، پدرها شکایت میکنن از مسئله کسلی بواسیر که بیماری که در روده راست میشه در جایی که اخلاق نبره که گیمروی میشه قربان شود. برای مردها مرد هست جراحی میکنن، برای زنها زن هست جراحی میکنن. باید این برادرها درک کنن. یعنی که شما نرخ نوشو گفتن میتونید اینجا نمیتونید؟ نه برای چی نمیتوانیم؟ برای اون که خود شما میدونید که گیمروی چند نمود میشه. درون نمیشه بیرون نمیشه. نمیشه به همین خاطر ما تا که بیوم عقیدت سر نبینیم شاید خاطر پرمیر میشه بگو پرمیر اطراف سی ده همه وزن سی ها؟ نه پیلوس نوسی دوستان عزیز الله شاید باز هم میگم با خاطر ملت ما هم کرده سودیم سخن میگیم برای که من خودم دخترم یه مساژیستم حجامه میارم پیش ما برای مساژ حجامه بانک ماندن این از شکایت از بیماری های مقصد بواسیرش میگن با تو چکم گیمروی خیلی شکایت هست هم از طرف زنها هم از طرف زنهاش بامونه با خواهرایی که حجامه میکنن با باید شکایت میکنن برای که این دردی هست که روز از همین نگروز که بسیار از خنق مقصد از همون چیزای سوش یعنی قاب میخرن همون روده میزنه جزیر میشه یعنی بله با عیناً تاکسیستایی که هستن این بیماری های کسبی هم شموریده میشود از 26 میشود بیم حالا بیارم چهل امکان چندی که ما میتونیم چقدری که ایده است میره خدمت میرسانیم. ببینید دوستان از تاکسیستا کم کم بعضی برادرها برداره که طرفا داره این کارش کم کم ماست کنه میرم اکادم کابینتو که یک چیزی دیگر رو گفتن اومد که یه طرف صحبت کردم دوستان از اکنون چی ندارم سیانگرش که همین بگیرم شد کنم دلخونه بعض آدم خفاش نمیده این طرف حاجمریم پیش دکتر زنانه مون هم دکتر زنانه و در یک جایی اوزیست هم نمیشون بله ممکن است؟ السلام علیکم ترکیه میبینه خوب اپاجان خوب هستی تیجی نام نه باباجان نه شناسیده باستیش شما نامتون چیه من اوزدم کسبتون چیه همه طرف من طرف مردم شو خیلی آدم شما رو تماشا میدن اپاجان برام گمزن اکاجان بدروی درنو این کامرا چی من دیگه سلیستر سانتکنیکا بخواستم من دکتر افشار گینیکولوگ مسابقه 10 سالی کاری در این کلینیکا ما بسیار نو کار میکنیم جراحی های گینیکولوژی زنایی که беззурётиян همه کسالای بیماری زنانه هومینادوری طبابت میکنیم مرحمت اوزی اولتراساند میکنیم هم واگینال هم обычный این باقی درجه این دشمنی بودن توجیه کنید نه خیلی مخبری هم میکنیم مثلا یعنی که هم беззурёти چی کسالای زنانه هست مرحمت مراجعت کنید یه سوال خب اپاجان نازویز هم یک چی مسئله که خواهرای بیمار مادرایی که مثلا حامله‌دار میشوند یکم کارتاپور کردن یعنی که برای آنالیزای یکم سپردن برای مادر حامله دار یا خواهر حامله دار چقدر ارزون میشه چقدر کدام آنالیزها نمیاد یک بار روشن می‌دازید یکم که در учет میمونیم карта میکشیم در وجود داخل میشد УЗИ بعد ВИЧ гепатит РВ общий анализ крови мочи мазок همه این داخل میشود اگر یک معاینه گینекولوگ اگر یگان کمبودی باشد اما یکم скрининг همه исследование میکنیم طبابت هم در همون داخل میشد این 15000 میشود همه آنالیزها داخل میشود این اولتراساند معاینه گینکولوگ همش در من اینجا یک چیز گفتنیم اینجا با دکترای تمام مسلمان تاجیک روس ازبک نمیدونم کیرگیز و خصوصا مادرایی که در روسیه قرار داریم ما الحمدلله بخیلی نیستیم
фақат шумо як сабат хирсан шед. мо ҳар як ҷое ки як духтурхонаи тоҷикӣ ёки ӯзбекӣ ёки киргизӣ пар надорад кушода мешавад, бояд мо хирсан шем. ҳар як коллегияро мебинем, бояд хирсан шем. Бояд мо бахилӣ накунем дар уҷа як ана ман гинекологам, дар уҷа як аз гинеколог шид, дар уҷа ман хирургам, ана дига тоҷик шид, ба ман рас не. аллоҳ мега ки ман худам ризқдиҳандаам, яъне ки разоқ парвардигора. ризқ мана метия, ай шуморо метия. ҳиҷомагаро, бародаро, ман ба шуморо мегӯям ки агар ба як рад 100 та ҳиҷома шавад, ба ҳар як аз мевояд ризқашо парвардигор мекунад. бояд мо дарс мушавад, мо мусалмонора дарс шава ай китайсо. бигӯ барои ки ман шитоюм ки дар ҳамин бозори лубнаниё меравад, ин ради китайсо аст. ҳар як аз мевояд шими ҷинс мефурӯшад, ёки спортивка мефурӯшад, ёки формаи баини, ё красовки. аллоҳ шуд ки иш ба иш бахилӣ надорад. бо помогать менам озорбужон, помогать менам ёрдамш мекунам, у баъса кушояд. вой ба ҳоли як тоҷике ки ин ҳамҷа ман красовки мекунам, дар баъш як аз тоҷике красовки кунам. ҳамчи натунист як сигар мекунед ман нашавам. аллоҳу акбар. ёки ваени бӯй мекунам, як аз сигар ваени ҳамин тоҷик дига натунизад ваени. ба ҳамон хотир духтуро, яъне коллего, бародар аз манам духтурам. шумо бояд хирсан шед. ҳар як хоҳар бахило дар ҳамин Россия мебинем. алло шуд ки кроме то, что мы мақсад барои рекламасу мегирем, и я тараб. Аммо хирсан мешам ки ман кори сиёҳ кардаги маҳоҷам. миллиондору дар видео гуфтам, ман тайпойго гуфтам, ба ғайр ҳамин туалет тозакӣ ҳамаи кора кардем, стройка мекунем, бародари стройка хафа нашаванд. аз ҳамин кори сиёҳ оҳиста оҳиста аз ҳамон гастробайтер мегӯям, грязно мегӯям, аз ҳамон бурмадаи содем. як аз бизнесмен валберс мақсад и тараф у тараф рафтаи содиям. и як чӣ мегӯям беҳбудӣ ва хушбахтӣ мусалмонон, тоҷикон, ӯзбекон хеле монанд. ба хотире ки бар мо ҳама аз кори ғайб бурем. апаҷон ба шумо умри дароз барои кор. як савол дига метим халос. ӯзӣ кардан дар шумо чанд сола занҳо ва модаро? ӯзӣ ҳамаи намуд ӯзиро мо медонем беҳад нархи арзон кардагем 1,000 ҳам ӯзии маҳбалӣ, ҳам ӯзии ҳомиладорӣ, ҳам ӯзии бемории занона ва мардора мебинем ҷигар, гурда, жолчный пузыр, баъд ҳамаи ино 1,000. ҳадуди зери медара шумо ӯзӣ мекунед? мекунем ҳадуди зери медаҳо. хуб ҳамон биём як гурдан дар як гурдан чанд сум мекунед? медонем ози мо маслиҳат даже ҳамаи ҷора ман 1,000 дидистам. не мардо бисёр мебиёнд дард дорад, дарди гурда, дарди дар шикам. ман яке бора ҳам гурдошона мебинам, ҳам талхадоншона, ҷигаршона, ҳамаша мо ҳамин кӯшиш роҳбари мо беҳад ба инсоф кӯшиш мекунем ки на дег сӯзад, на кабоб. ҳам шумо розӣ бошед, ҳам мо. ман биём ӯзуҳои додани дар мекунам. ҳамаша мекунам. ҳамаша мекунам. сарғадоро ҷои аз он ёфтам. дига кор надорам. хуб ҳаводора азиз терапевт, кардиологи, беҳад оптикалон дорем. манам дар статсионар кор кардам. оҳиста оҳиста бе бечора камерачи чӣ нестан техники ақиблан оҳиста оҳиста ки камера ина ӯзишон, яъне ки ҷои қабулгоҳшон, ина хак сертификатошон. мо сертификата ҳиҷомара 8,000 мехарем. хондагӣ яъне дӯстони азиз ки ман гоҳ шӯхӣ мекунам. бибинем дӯстони азиз ки ҷошу тозаву озода. ба худо ман бисёр ба инсон рафтам, раҳмат ба ҳамаш. оз бо як бародари дигар хелу ба калонтарин балнисавр карасе тоҷикай дар ҳамин Россия. стак катели ки доктор профессор изёрачо мегӯем мешиносед мо чанд бор реклама балниса калонтарин мекарда ки ҷарроҳии калон мегзарад. масалан ҷо рекламаш мешавад, яки калон мекушоимаш. яъне ин хушбахтия ба шумо ба худо қасам яку бор бӯр мехоҳам. мегзарем дигар палатаҳоро нишон метиҳем то вақт. апаҷон саломат бошед. бахши баъд хеле камкам бачаи дашон хафа наша ки саломат шифои комил ҳама рабтия. мерем акаҷон. иҷаш чи якад? дӯстон азиз, як бор дига салом. мо боз қарор дорем дар пеши духтури беморҳои дил акай бахтиёрҷон ки алҳамдулилла собиқаи хеле калон дорад, беҳтарин инсон ҳастай. ҳозир сухана акама медем. акаҷон як бор дига салом алейкум. ба халқи худ мухташинос кунед. ассалому алейкум ҳамватанони азиз. ҳозир номи ман гуфтам бахтиёр, фамилиям Мавлонов. ман соҳаи тандурустӣ ва зиёда 25 сол корфаъолият дорам. албатта 25 сол зиёд дар худи ҳудуди Тоҷикистон албатта бисёриро мешиносам дар соҳаи дилшиносӣ, дар
مرکزی جلوی بیماری دل کار کردیم. خیلی امروز نصیب در این وطن. در این وطن هم البته ما بیکار نیستیم. در این وطن نوبسته کارهای دولتی ما کارهایی که اونی کلینیکی که کلینیک مهاجر نام گرفت او خدمتی هموطنان بود. هموطنان در پیش وقتی پیش ما آمده درباره بیمارشون گام میزنم، من حس میکنم نگاه میکنم که آزادانه گام میزنم. البته زبان خودش کتی پررنگی درباره بیماری ولی کمبودی و همش نفهمم. وقتی که پرتی فهمم بیمار البته ما تشخیص بیمار هم درست میمونیم و تاوبت هم درست میرد. در وقتی مراجعت یک چیزی گفته گذارم که در مورد یک بیماری مثال گیریم خاصفتی صحفت دیگه او وقتی نگاه میکنیم بیمار را نظر میگذاریم یک کسری پوست باشد یا که یکان تغییرات های دیگر بگیم که گوشش فقیده سلاسنش گوش دارد همین چیز را نوبت گرفته و او طرفش هم تشخیص کرده او طرفش هم تاوبت میکنیم. یعنی که وقتی در پیش ما اومد همه طرفه باید تاوبت دیگه برایید. ما بستای کسانی دید برد یا کسانی درون. بله دکتر درست خواهی کرد معنی کرد که دکتر همی که توجیه با تیجیکی پیروز کنیم میرفتش دکتر جون میگه که کسانی دیگر که مقصد اون کاردیوگرامش میکنه همه نشان داده میبینم دکتر که یک پوست سفیده بعضی بیمارخانه های هستن که کلینیکوی که میروم با کسانی دیگر فقط بیمارش چه میبینم میگه برای پوستم در میکنه که گردن در میکنه شکمم میگه اوجا برد مقصد دکتر همی که وقتی که من میفهممش برای که با همون مواجه برادر سومی زیادی در اون دختر دیگه همهش هم خیلی میبینیم میشیمش بچه‌جون خیلی حساب میکنم که اولانی الحمدلله سلامت بود. دکتر یه سوال همین جای سوال هست که من توی مردم بسکر رو بگیستم اکو شما سالتای کور از وطن تو اینجا الحمدلله خیلی از زیاد دیدنگی بین بیمارهایی که در وطن قبول میکنه یا که در روسیه قبول میکنه یعنی که همین چی فرقیت داره؟ فرقیت البته اینجا با بسیارتر بیماری اعصاب که از خانه دور یادی فرزند و مادر و پدر میکنن از اعصاب کتی چی میکنن و بسیار کسایی پوست کتی من برای چه در مورد پوست استفاده گذاشتم برای که بسیار جای خوبی ناز ندارن. وقتی جای خوبی ناز نداشته باشه کسایی پوست البته پیدا میشه. همین یک سوال یه دکتر جون که مثلا میگیم من برای چی فوتبال برای چی بولی مقصد در یک سو جمع میکنم هر یک وقتی که توجیه برآمد میکنه و مثلا میگیم کمال توجیهشون بازی میکنم یک جوری سوال همین دهقانی شد اما دهقانی تو بفهمونیم همون حالتو یک پیشنهاد میده حالت باید توجیهشون بکنید که کم بیس خیلی باید بکنن همین یک پیشنهاد از روی شنیدی کوچکی بین کمپیری میگم در اون حالت هر وقتی جمع میکنی همون کارخانه یه خصوصا از همین درسته مثلا مردم میتونن سوالاتی بپرسن در اختتام خاص وقتی پریشوار میکنن یعنی که اساسیاتی بسیار میکنن و میگن که یک استرس میگیم استرسی بلند این چی میبرد این اثری همچه دیشنال بان تنشنی رگوی خون کرناسپاز میکنه و عصبتی رگوی خون دی تنگ شد اون وقت در پیدا میشه دو بگیم که سکتای دیگه فرق میکرد با اردنش ممکن. خداوند یستم نبارایی که دکتر جون که بختیار سلامت باشه. برادر عزیز همین جوری که ما نشان داده استیم به خدا یک خرسندی است که یک برادرای تاجیک در این شهر غربی گرچند چه دکتر بود بیمارخانه جوری نیست دوش آمده بود اگر خداوند درد نبینم بیمار کشیده رقمایی که هستن من نه تنها یک بیمارخانه را چی بیمارخانه بسیاری که من چیکار کردم رکلام کردم نشان دادم برای شما با هم خاطر
میتونی برای رقم آزادانه بی میتونی در اینجا میسون میگی میره اکجام حالت نماز تاتون اجازت میده نماز بخونی در بین خونه مثلا میره پرستی من بیرون یعنی کورسو میره اینجا میرم میدروی اینجی گوشو در میره دختری گوشو میره دیگه اون میره مثلا بردیار نیست بوری خداوند سمت مزگاه دیگه میگه خدمتی وطن از اون وطن موجود بود سلام باشه از اون من تبریک سلام جایی که در بیماری جراحی جدا میشه این جایی که جراحی است طوری چی نمیدونم چیش نگرفتی؟ فعالش دلیل چی بیماری؟ یعنی که вот кресла барои оператсиони геморрой برای گیماروی برای اینای باشد оператсиони стол барои оператсиони грижа ва тартиби ва ҳамин این یعنی که حجره جراحی حجره خیروگی چیزی که جایی که جراحی خورد شما در همه گذرانده میشن خب با دیگر دکتر اگر باشن اونجا بگیرین دوستان عزیز الحمدلله میگیم که چنین شرایط رو در همه دولت بهرونه در دولت بهرونه محلا هست و خلق مسلمان و خلق تاجیک و ازبکی خیلی دوستان عزیز حاضر ما می‌داریم حجره سوزنگذرانی رو که پروسیدور کابینت میگن جایی که بعضی بیمارا را قبول میکنه هم یک کاتش میگن ана инҷа ҳуҷрае мебошад ки барои процедураҳо яъне ҳамаи намуди уколҳо чакардоруҳо яъне кабинетҳо дар ҳамин ҳуҷра гузаронида мешавад ҳамин ҳол бародармон ина акасудия боя бурга салом кор я бо салом кардам салом айҷубам ҷаномайси амин шокур чо кардан грип шудем камтар шаро ака мақсад и симон ҳамин камераи теҳқоние да ман любой видеом теҳқоние шароити барниса чӣ хела ба мо фарадо ҷавобгоҳ ҳастем хуб аста худо шифои камол бития и хай хоҳарчо чи медсестра ҳамҷа фарза салом алейкум اوقات توجیکی نمیدونه یعنی که روسی خاصی کم بزنیم و خوب تبالو نداریم روسی خود مسئول نمیدونه خدا نفسم کنه رفتیم تمام فرق حجره نباشد که جای کاردیو تراپیت نباشد جای کاردیو تراپیت آمدن با کچان هم صحبت میشه بیماری‌های دیگه بیماری‌های شوش بیماری‌های یعنی عضوهای درونن شما رو همون چطور دکتر قبول کردن یعنی که کاردیوگرام میگیم یعنی برای کسری دیل کاری دیل فهمیدن اما این نرخش چند قدره مردم ما بسیارش دکتر مهم نیست نرخ مهم است این چیزی هست که یعنی اون از حیات تجربه حیات رفتار خیلی میگونده نه که با ما نسبت نرخ بسیارتر متخصص مهمتر است برای چی؟ برای اون که هر یک شخصی که اینجا میبیاد میخواهد با درد خود شفا یابد وقتی اگر متخصص خوب نباشد و آنالیز و کاردیوگرام اوزی دیگر باز به هم خاطر مقصد استخریم نفهمیم بعضی آدم وقتی میگو زن میزنی اوزی چانس می میگه که 1,500 افتاد میکنه با پاپشی کرده سای نه به هم خاطر دوستان عزیز وقتی که نرخ نوا پروفسور میخواد میپرسه یا که برای میپرسه شما یک سر فهمی که یک چیز تو میگون یک نقل میکنم دکتر اکی من کم کم نخلو قشلاقیگی هم دادم امیر اکرام که تو فهموش شود یک مرد چی میگم پروفسیونالی سخت بوده استوی سخت بوده یک کارا یک کشتی در جو وایرون میشود میگن که همون آدم بیاین روش میکنن هیچ کس سرپراش نمیره وای میره تراتورش 2 ساعت تا میخوره هم یک بالیخا میگیرد هم یک جای تمیز زنم میره میگه که $30,000 شی میگه صاحب کارا کاپیتان میگه هیچ چیز چیکار کنی $30,000 شی تو هم یک تزادی رفتیم میگه همون یک تزاده من $30,000 میگه چون میگه 30 سالی من در همون یک بولی قزدن گذاشته که من چه خیلی بزنم یعنی که ایران 8 10 12 سال میخونن وقتی میان 1,500 میگه یا گذر دوران زندگی دوران وقتی میگه که اکجو من ایساف رو بگه در همینجا ایستادگی میدونم که تمام سوم 1,500 من میدی همه تا اعضام یافته یعنی که من دخترم مقصد از من خدمت از برای خدا میکنم توجیه گفته قبول میکنم با بعضش میگه برام اونجا نماز بخون طهارت کن اما با بازم یعنی که از خان از کارا بدی بکی همین 1,500 میگیره که توش نمیگه اکجان چی درده برای فلان دوا میدن همونجا بکن سوال میشه کو
ҳамаи ҳамин мардак 12 сол хунда ки то бидуна ҳамҷара яъне ки бират зи таҷрибаи рӯзмор баҳра бигир ва яъне ки оҳиста оҳиста опыт ҳамин чизора меёра мерасона ҳамун як болиқа ҳамин дохтар мезана дар ҳамун ҷои точкаи дарди ки доруша меёра мекунад 12 соли ҳаётшон мегзарад ин чиза бояд мо дарк кунем дӯстони азиз. мавриди дигар омадааст ки ногуфта намонад баъзан вақт мешавад ки беморон меоянд мо қабулшон мекунем мегӯем ки шумо ба мисол фалон анализ лозим аст узи лозим аст ҳамёё ки кт яъне компютери томография лозим аст када биёем баъд дору менависем вақте мо наменависем аксар ҳолатова хафа мешавем мо мехоҳем ки ҳамин бемор назди мо омад на ин ки ба хотири омадан як чиҳо навистатину равад ин хел не барои дуруст ташхис мондани мо якчанд намуд ташхисҳо лозим мешавад вақте мо агар ташхис дуруст ки гузоштем уже аллакай кор як садбор чен ки як бор гупортем балки яъне ки ҳамун одаме ки ҳамин ҷомаъ худо шифош бидия бо як ҷо ки рафт соз шид мега ки фалон ҷобри духтури хуб аст яъне ки оҳиста оҳиста ҳам духтурну мебирорам ҳам дига мардими ҷомеаи худну солим мемонад мегзарем дига духтур ватажон дӯстони азиз мо аз ин суханҳо аз ин деҳқони гапзанӣ ба маънии ие ки то шумо фаҳмо шавад то ба шумо буфаҳмед ки мо дар ҳақиқатан ҳаракат мекунем ки яъне ки ҳамин гапа шафшаф дем шафтолу гуфтам мағзи гапа ба шумо гап кунем иҷа чи номи чи ака мирза шоҳмурод абдужалилович ака доктор камкам инҷо реклам омадем мардуми мусалмон тоҷико ӯзбеко тамошо доранд барои чӣ ман дар гапҳом бисёр ӯзбекоро хуш мекунам ки барое ки мардуми ӯзбек миллати ӯзбек тоҷикоро тоҷика медонанд хеле аудиторияно тамошо мекунанд барои худи ҳамҷа хаташинос кӯд тарзи кори та қабул та ҳамаш ан мардум абуд мо доктор ҷарроҳ хай беморон мебиянд назди мо чӣ хеле нав гуфтем бародарои ӯзбек мисол тоҷик бисёртар ҳамин ду миллат мушкилӣ доранд ки ба мо муроҷиат мекунанд яъне дар инҷа мо ҷарроҳиёнро мегзаронем дар ин тараф палатаи беморӣ хобондан дорем бале ҷарроҳиён мешавад мақсад пахви грижа яъне канали қад кашад аз тарафи ростчап ва чураҳо низ дида мешавад яъне чура ҳамчура шумо даинҷа муолиҷа мекунед баъд кӯдакҳо мисол вадянка беморӣ вадянка грижа низ вай карда мешавад ки мо бо дигар духтурҳо низ маслиҳат кардаем ин дар нақшаи ҳамда ҳаст ки мо метавонем ки аллакай кӯдакҳоро қабул кунем низ бале ҷарроҳӣ кунем ҳамроҳи доктор маслиҳат кардем худованд ҳифзон кунад қабули шумо чанд сумая қабули мо 1,5 ҳаст тафтиш мекунед бале консултатсияи мо 1,5 баъди ҷарроҳиши дигар нархҳо барои ҷарроҳиҳои мо хеле арзон аст нисбат ба дигар клиникҳо дигар беморхонаҳо низ арзонтар ҳастанд чанд сол шид мо дар умум ман навбуд карда ҳастам 2 сол дар шаҳри киров баъди донишгоҳи миллии тоҷикистонро хатм кардам ва 2 соли дигар соҳаи ординатуриро дар шаҳри киров кировская област хонда тамом кардам ва як муддат 1 моҳ мешавад ки дар инҷо худованд ҳифзон кунад барори корту гутия бародарои азиз барои касали ҷарроҳӣ барои яке ягон ҷарроҳии хурд мешавад метуне яке кӯдакҳо грижа доранд муроҷиат мекунед ба ҳамин бародар шикасти осебҳои даст шумо ба ренгин дори шикаст мисол меги дасти мо бишкана ба чӣ мешавад ренгин надорем ренгин мекунад рангина гирифта меёд шумо ба ҳамаи гирифта даста соз карда метед ренгин ҳаст дар дигар ҷо ҳамсоягӣ мода қарор дорад онҷа равон карда ренгин рӯбовай мекунам ва дигар пеш аз операсия мо мақсад ҳамаи анализҳоро гирифта тафтиш мекунем баъдан ҷарроҳиро садовон баракат уктия барори корти ҳаста бо ягон ҳуҷҷат доктор худованд ҳифзон кунад ҳуҷҷаи беморонро баъди оператсия ки мехобонея мехобоне аст нишонтон медиҳем забон ҳастанд
و به جمعی روسی روس چه مورد توجیکی میدونی نه؟ Сколько дней вы не летите? Здесь второй день. Второй день, да? Как обслуживание нормально? Все хорошо? Да, все нормально. Да, Аллах вам здоровья, брат. برادر عزیزی حجره است که بعد جراحی خوب یا که بیماریایی که امکانیت خونه‌شون رفتن ندارن یک سگره بیان جای باش نیپلاک کسرت میاد یعنی که جایی هسته که مقصد معالجه میکنه معاین میکنه که در حقیقت در 2 روز 3 روز تا 1 هفته را سوز میشود در همجا شما خوابونده مقصد خلدن جوش شرایط دوش همه شرایطشون ویشی اونیه که نور الان دوستان عزیز برای کار با شما حرکت کنه که سلامتی از همه مهم است که باید بسون خریده نمیشه خداوند حفظ کنه دوستان برای کار بکنید دکتر جان این در کدام آدرس قرار دارم آدرس مترو شوکوسکایا شوکوس شاسه دوم 44 کورس 5 دوستان از همین آدرسی که در اکران ایستگان همین آدرسی همین بیمارخانه است خواهش میکنم از شما یک دعای نگه در حق دکتر کنید سلامتیون نگه کنید همین ویدیو را بتونه یک لایک به خاطر مردمی تاجیک ازبک به خاطر برادرها یک لایک کامنتر خوب نویسید که یعنی تو همین ویدیو 5 ای لایک شما سون کار نمیکنید هم که یک آدم بیمار است نیازمند است یعنی همین سبب بینه و با دیگران میفرستن میگه در فلان جا بیمارخانه است رفته شما چطور کنید تشخیص کنید تا خداوند سلامتیون احساس کنه السلام علیکم و رحمت الله دکتر جان خداوند حفظ کنه و برای کار با شما رقم را در روی اکران میمون با شما همدردی ما قبول کن بگو چوا های زنگ میزنم ان شاء الله خدا نگهدار سلامت باشید سلام علیکم دوستان عزیز قرار دارم در مترو لوبلینا улица Таганрогский 10 дроб 21 ببینید این هم مترو همین سمیوی مترو این همین سمیوی دوستان عزیز این هم دوستان مهربان ببینید همین بالنیسه ارکین کلینیکا اینه بالنیسه ارکین کلینیکا برادران عزیز این همینجا کار کرده استودن دکتر سوزی تنجی سلامت خوبه این همین بالنیسه رو برادران مترو این پل نشون میدیم ان شاء الله پل تماشا کنید خوب این همینجا میریم نو فرمت ما ادیوت میکنم و تماشا کنید تا آخر خدا نگهدار برای کار ای مترو اگر خطا نکنم 3 میلیون دقیقه ای 4 وقت میبره راست به همینجا میاد دوستان بالنیسه تازه اگه نیاز میریم ان شاء الله تماشا کنید با حضور خوش رو تماشا کنید السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات دوستان مهربان باز هم یک بالنیسه مردمی مسلمانی تاجیک و ازبک زبانی خودمان در شهر مسکو مترو لوبلینو این از دیگه بالنیسه فرق میکنه همشو با یو برادرن الحمدلله نون نمک میخوریم نون میشکنیم یه جا اما این فرقیت چه بعدتر میگم که بعد گوش کنید دوستان عزیز این آدرس بالنیسه در اینجا قرار داره یا ارکین کلینیکا میگن مترو لوبلینا улица Таганрогская 10 корпус 21 خوب دوستان عزیز چخیلی که من از بیرون اومدم دور اومدم بازی من یک لحظه صحبت میکنم به هر یک ورچش هر یک پلاتش اوزی و موزی و خلاصات چیزای شکر نشون میکنم خوب این اثر میکنم از همین خواهر مهربانی ما مدسسترا ادمنستراتور شخصی که الحمدلله خونده در وقتش اینجا جواب میتیم خواهران السلام علیکم و رحمت الله خوب است سلامت باشید این دست یاد دست تو خوب هستی تنجی شما از ساعتی چند اول کار میکنید از ساعت 9 سحر تا ساعت 9 بگاه کار میکنیم اساسا همه دختران هستند بعد ساعت 9 دکتر دژور نمیمونن تا سحر این تلفن کار خود جواب میدید تلفن ادمنستراتیو خطون جواب میدید خطون کپل میمونه همش خطونه خداوند برای کار تو بشه برادر مهربان نسبت همین خواهرک چی گفتنیم خواهر مهربان ما الحمدلله هستن من بعضی محل میگم که برادران عزیز خواهرها و مادرها را بمانه بخونن خصوصا در کجا بخونن یکی دوزندگی یکی همین دکتر شدن به کدام خاطر منم فرزند دارم شما را مادر پدر دارید خدا درتون نبینم اگر هم یک کسات خطیش چی می بیای همسر یا هم بالنیسه میگه امکانیت نیست یگان دخترک باشه که کپلش مونه او کول کنه به کدام خاطر برای که میخوای که مقصد مادر است قیمت چه وقتی او کول کنه یک جوش وقتی دالن سنجیدن برای نه این فراتیا مردک در بالای زن کار کنه و هم خاطر فرزنداتون چی در تاجیکستان چی در آسیا مونی بخونن اگر که در خانه تربیت خوب داشته باشه اگر که در همون خانه معامله خوب داشته باشه ان شاء الله همون خواهر سرش خم میره و درس میبیه این فیگروی غرض از سر دور کنیم خونید باز خونید خوب دوستان عزیز ما میریم ایده بدن پلاتو ان شاء الله چیکار میکنیم از گلاورچ هم صحبت سر میشیم هم تا پلاتوش نشون میدیم خواهر جان خداوند براتون که خواهر اکاو دادر دور
زندگی داره. التماس وقتی زنگ میزنیم معامله مسلمانی فراموش نکنیم. هر یک از ما میرنده هستیم و خواهر داریم، اپا داریم. احترام مسلمانی فراموش نکنیم. خب دوستان عزیز میریم فاطمه برای شما. دوستان عزیز این بلندیسه الحمدلله که بلندیش چند قدر اکن؟ انا ایجاش 2.70 اوجاش 3 متر بلنده. بر تمام صنعت هم قدر چی میگن تازه کردگی، بر تمام صنعت درست کردگی که الحمدلله مهنتی حلال، مهنتی خوب کردگی. هر یک همی وجه یا که متری که میبینید در همی دیوارو شما بدونید که یک پل نیستن، مردم ولجید میکنن، پروست و تگ نیست. اون نویسنده می نویسه، آدم به عقل میفهمه. خوب همین کمیه دوارا چمیه یا؟ السلام علیکم. بیا بودی خوب هستی کنگی سلام. خوب اکجان چی بودن؟ نامو چی بود اکا؟ ارکین. اکجان ارکین. ارکین کلینیکا. من همین دفعه شما میبندم. شینه من خط شما 4 دانه صحبت کنم. خوب هستی بودی. خوب. اکجان اکجان خوب هستی تنجی. خداوند برای تو بتیام پروردگار ای خبرکتون کیا. مبارک شما با این بعد ستون ما الحمدلله حرکت میکنیم. هر یک تاجیک مسلمان یا که ازبک فرق نداره. دیجایی که یک کس ده مهاجره یا بهبودی میکنه میخوام که دستگیریش کنیم. خوب اکجان خطا شناسایی که با مردم ما از کجا هستی، چقدر کارگر داری، چقدر ورش داری، ای چند تا چند کار میکنی. از دهنیم برادرم ارکین و گلاوره چمی بنسم و میشنویم. بعد با پلاتو تماشا بگیریم. خوب کنه. او طرف گپ زنه. شما دارید برای اومدن شما. سلام علیکم. پتوچکای حاجی باباجان 88. خب من اشموزای ارکین از تاجیکستانم. اینجا دا یک 4 ماه پیش گرفتیم. تیاری دیدیم وای کردیم چون نه یک 20-25 روزی کار سر کردیم برای خدمت مسلمانان تاجیک ازبک. قرار دارد کلینیکمون نزدیکی مترو لوبلینا این Volkswagen نزدیک است. 4 خدمتی улица Таганрогский да дробь 21 эркин клиника номи хидмат мондем маънои эркин клиник ин озод клиникаи озод озод уна мебинам лофат якум том касал нашем ам моҷирида. хоб чӣ қадар кабинет дорем? Масалан 9 та кабинет дорем. духтуромон аз 9 таам бисёр аст. خب کدام دکترمون وجود دارن؟ خب نورولوگ، خب لور داریم دکتری گوش گلو و بینی میگن. خب کاردیولوگ داریم، تراپیست داریم، اورولوگ داریم، گینیکولوگ داریم، خب خیروگ داریم. باز تراپیست کاردیولوگ. بله. امی در جای شما مثلا از ما خواهر اومدن که گینیکولوگ همراه صحبت کنیم. متاسفانه ما دیرتر کردیم. اما خواهر نیست، یعنی که دختری زنانه در نظرتون. شما آنالیز نمیگیرید اینجا؟ آنالیزها هست. اوزی داریم. آنالیزها زیاده از 400 نمود آنالیز میگیریم. همه این نمود. گینیکولوژیستی میگیریم، چطور میمونیم. خب اورولوژیست که همه این نمود آنالیزها را میگیریم. اسپرماگرام، خب اینفکسیونی که از پاروی ارگان میگذره، همه این آنالیزها هست. خب اینجا یه چیزی که بخواید بگیریم که مسئله کارت مادر و خواهر حامله دار میشن در اوشاد میگیری شما یا؟ بله. کارت میگیری. مادر ما اینجا دا مثلا حامله دار میشه، اویلای خطی بسیار اومدگی کمتر زحمت میکشد که جدا جدامون تکمیل ندارد. مثلا همیو بیاید آزادانه. اگر حجت داره، پاتین داره نداره، لوگوش شما قبول. پاتین رجیستراسیون همش هیچی. مثلا بیاید ما انا میگیریم اوچاد میمونیم تا تولدش نظارت میکنیم. بعد با تولد کردن ده مثلا نپراویلی میتیم آزادانه به پرابلم قبول میکنیم وقتی تولد. خوب اکجان من یک سورپریز دارم همین جوی شما بعدتر مردم میگم. شما اگر امکانه باشه ما را شناسایی کنید بعد دیگه حضورتون. خوب دوستان عزیز ببینید که الحمدلله برادرمون گلاورش از همینجا سر میکنیم. از کابینت یکم سر کنیم. این کابینت یکم. بریم حجره یکم بریم. دکتر ممکن؟ سلام علیکم. ولی دکتر ما خیلی داونا شناسیم الحمدلله. اینجا هم کار میکنه، یعنی شانس میره کار میکنه.
Кишни доктор. Хуб, доктор созитин ди. Хуб, ма ми балансе нави ки ҳастем гураб шава. Хостем ки амҷа чӣ кунем? Дар рекламаш кунем, худтон гавзане ки ҳасти аз гиҷо чӣ қадар собиқаи кори дори, чӣ намуд касалҳоро тавбат мекунӣ? Гавзане шумо маълум шуд. Я бурӣ ассалому алайкум ба ҳаматони худамон. Ман духтури гӯшу гулӯбинӣ, яъне духтури лор ҳастам. 3 сол собиқаи корӣ дорам. Дар Tojikiston кор кардагим, баъд ординатора дар Москва буд кардем. Ва худамон дар клиникаи тоҷики худамон дар ба мардум хизматрасонӣ хидмона расондистем. Ва мо кадом касалҳо метавонам муроҷиат кунам? Ба касалҳои гӯш, гулӯ ва бинӣ метавонам бемаълум муроҷиат кунам. Аз ҷумла гайморитҳо, травмаҳои гӯш, атитҳо, травмаҳои бинӣ, вақти бинӣ хушук нафас намекашад, гулӯшон ангиношон варам мекунанд ва чӣ камриҳое ки дар овозашон аз овозшон гирифтагӣ аст, мо албатта ташхис мекунем ва табобат мекунем. Саломат бошед. Ами табобати шумо, приёми шумо чанд сум аст? Приёми мо 1000 рубл мебошад. 1000 рубл. Приём то мақсад одамия шумо қабул менед, консультатсия мекунед? Бале, мебинем шумо ташхисом, диагнозшон мемонем, вобаста ба аз диагнозшон табобат дар нақшаи талбат тартиб метиҳем ва табобатро мефаҳмонем, ҳама хизматимо 1000 рубл. Беҳтарин. Дар он балансе дагид ман бачаам пеш хеле бурд додам, мақсад ки гӯдакҳорам шумо қабул менед? Бале, гӯдакҳорам гӯшшон, барои бинишон, барои гулӯшон. Як савол дига ки шумо дар инҷа операсияи бинӣ мегзаронӣ, намегзаронӣ? Баъдеш биниш каҷала шикастагӣ. Ҳамаи намуди операсияҳое ки яъне подместная анестезия мегӯянд, яъне без наркоз, ҷарроҳои хурд ҳастанд, дар ин клиникаҳо гузаронида мешавад. Операсияҳое ки бинишон шикастагианд, яъне бисёр бачаҳои мо дар ин масъала муроҷиат кардастанд. Бале, ира обязательно мегзаронанд. Ва операсияҳое ки операсияҳои калон, яъне дар больница ховондан дар кор боша ва обшаи наркоз қатъи боша, албатта операсияҳои калонам кор мекунем ва онҷо буда ҳамаи чиз лозимаро мекунем. Саломат бошед докторҷон, барои кӯшиш кортам ки. Хуб, ман ҳамин савол ба ҳамин доктор дорам. мумкин аст доктор? Ман бигирам. Чироҷон созед. Салом алейкум. Как дела у вас? Давай я здесь поставлю, да? Как зовут? Меня зовут Оён Миркомов. Утренка. Хуб, ченч, саломати хуб. Кона урузо. Ва ӯзбекӣ шумо фақат худтона бигӣ ки ҳасте, чӣ ҳасте, аз киҷо ҳасте, имконият, шароити шумо чӣ хел аст? Ба забони ӯзбекӣ гап зан. Ак ман нафаҳмам, баъд обуначиём мефаҳмам. Салом алейкум, хуш кушсизlar. Men Urollikman. Bizda hozir urologiya bo'yicha ko'p kasalliklar bo'lyapti. Masalan, prostatit, uretrit, nefrit, shunaqa kasalliklar. Keyin ko'pincha do'stlarimiz ko'p yomon joylarda bo'lyapti-da. Ko'proq kasallik ham infeksion kasallik o'zi yuqtira olyapti. Ko'p infeksion kasallik biz klinika o'tadi. Uyda borib ayolim yashagan vaqtida bitta problema, ikkita problema ko'proq bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zlarimizga shubhasi bo'lsa, kelsa bizlar lechna qilamiz. To'g'ri qilgan ko'p analizdan olamiz. Xudo xohlasa yaxshi qilamiz. Keyin vadenka varkazil operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Chipron qilamiz bizlar. Bular shunaqa qisqacha ma'lumot shu. بهترین خب دوستان عزیز کلمه که اگر که نفهمید برادری ما که در همه جا قرار داره مسئله کسالیایی که با واسطه علاقه جنسی میگذارن و خدنسور، یعنی که کلمه که اگر که میخواهی که با طرز تازه بیزه پس نیستید دستی کودکاتون حلال نمیتونید همینجا انشالله به جای اپلیکیشنی خوب دارن همینجا دوستاشون حلال میکنن جوابتون میتین. مسئله همون علاقه جنسی بعضی همین کسالایی هستن که با واسطه علاقه جنسی میگذارن، اما مثل همون ویچ پیت مکمل خمیسی بدن علامت میبرن، یگان نشانه میبرن کمتری کسال هستی نیسته. اما کسال در درون فرگشته میتونه هم کسال با بیگم کسی که هم خوابه کنی اگر خدا بکشت و زینا کنه مقصد بعد دوایی میگذاره. با هم خاطر در همینجا توابت میشه. خوب اکا جون این دکتر اکم یا بورگیا نامش Mirkomir. Mirkomir. Oyon Mirkomir. Bale, salomat. Stajиш baland, na. Salomat bosh akadam. Bale, men salomat bosh akadam. Salomat. Imam girim, lag'ala chatiyam, mayda bu. Chikoq qiling, boramen ba'diga mudro. Xo'p, ija hujrai Suzan Guzaroni. Bale. Prosedurni kabinet. Ija bemorim megoya pesh doktor. Ana diagnozi xidcha memona doktor yagam
анализ дар кор бошад. Ҷо анализотун. Анализ тамом намуди анализ ҳастан, масалан анализора мегирам сестромон. Иҷа анализ мегирам, иҷа мақсад капел мемуне, вақте ки диагноз монда шид, ҳастад ки инҷа ба яхел беморо ки беморши гузаронда мебирад. Таблетка хати намегзорад. Мо маҷбур ҳастем ки ба капел монем, укол монем, дар хона шумо менависем. Нестарам сестро инҷа да ҳар рӯз. Хуб, як саволи ки дӯстор иҷа ба миён омад ки баъзе бародаро ягон кас менависад назарчина Тоҷикистон менависад ягон рингер ягон капел мапел намедунад ҷо бирад. Ҳамин ҷои шумо бия, ҳамин ҷои ховуш мео капел монда дар шумо чанд сумай ва укол кадан чанд сумай? Хуб, укол кадан 100 рубл, капел мондан 500 рубл. 500 рубл. Дӯстон аз ин метавонед ки ҳамҷа бигиред, алҳамдулилла ҷоҳошон ба сатҳи баланд тайёр кардагӣ, балнисоҳо дидагӣ, балнисоҳое ки вишӯрони алҳамдулилла ҳамин қадар тозагӣ ҳаста. Як шумо якҷа ҳис намекунед, се ки ман дида истодам, алҳамдулилла хуб аст. Мегзарем ака дигар ҳуҷҷатон. Ҳамаи шартото ҳаст, масалан кондитсионер ҳаст, халадилникҳо ҳаст, масалан дорушо дар халадилникҳо меистад. Омада ҳар рӯз то доруша гирифта гирифта меравам. Хуб, бо хадом ҳуҷра дорем. Ҳуҷраи ва филм чун айдем? Гинекологиято. Ака сюрпризи мардум да ан миҷан як не. Ман ҳамин сюрприза бугум. Дӯстон азиз, ҳозир ман гуфтам ки як сюрприз дора ҷои шумо. Бародарону хоҳароне ки бемор ҳасте, худованд бемортун накунад. Агар казме ки намедунед ҷо бире, ҷои сюрприз дар ан миҷан. Сюрпризам нест, аммо як тахфифи калон, як скидкаи калон барои мардуми муҳоҷир аст. На танҳо узбеки, қирғизу, тоҷик, барои ҳама аст. Ҳар як нафаре ки меояд ҳамҷа ӯзӣ мекунад. Мақсад гирда мебинам, ами хелиё, ами гирда пурда. Як гирда чанд сум ака? ҳар ди гирдаҳо. Ҳар ди гирдаҳо 500 рубл мекунад. Бибинед, ман дига балнисо кор надорам, ҳамаш бародар ҳастанд. Аммо ин шӯхӣ нест. Ҳар ди гирдаҳо та ӯзӣ мекунанд, назначени врач, назначениш мекунад. Назначениш мекунад. 500 рубл. Тугри фаҳмидам? Фаҳмидам. Тугри. Мақсад ман ҳамҷом сих мезанам, ман деҳқонӣ гап мезанам да. Ҳамин беран дор омадам, кам ҷом сих мезанам. Шумо мана қабул мекунед, ӯзӣ мекунед, назначени бародар ин қадар укол дору хуш омадӣ, 500 рубл медиҳед. Бале, фақат инҷа ба ихел аста, масалан ӯзиш духтуру отдельня, духтуруш дигар мешавад. Масалан урол дигар аст, медонед, урол дигар аст, ӯзи дар кор мешавад, ӯзиё масалан отдельня. ӯзи ҳар ду гурда 500 рубл аст. Баъд духтур дорад ки ягон приём врач отдельня. Масалан мумкин инҷа бо мешавад, пайдо мешавад ки ягон анализ дидан дар кор. Ёки дигар чигар шед. Хато нафаҳмад ки масалан приём врач чанд сум ки ҳозир ман меоям, мисол мегим ӯзия 500 рубл метия барои ӯзиш, барои духтур чанд сум метия ки? Барои духтур приём деҳқонӣ мефаҳмам. Приём барои халқи хидмат мусулмоно 1000 рубл. 1000. Хуб, барои чӣ ё арзон кардастем? Барое ки одам бисёртар шавад, барое ки мақсад шиносоӣ бисёр шавад бародаро. Ин як муддате аст. Як ҳаёт ба ин нарх намеравад. ҳаёт рафтаи шуда, баланд рафтаи, паст рафтаи, худо метавонед. Хуб, ҷигарам ҳамун аст. Ҷигар чанд сум? ҳар як орган масалан бо 500 рубл. Хуб, дӯстон азиз. Меяк ҳар дигирдоҳо тамбинад дар дигар ҷо бафирим агар хато накунем 1,5-2,000 агар хато накунам ҳар як ӯзу 1000 рубли агар хато накунем фаромӯш кардагиам. Ҷигар тамебина 500 рубл. Иҷа табина 500 рубл. Хуб, ғадуди зери меъда тамебина жӯлутка мегем бо 500 рубл. Хуб, дӯстон азиз, ин ҳуҷраи ҷои занона тугри қабулгоҳи гинеколог духтури занона, аммо мутаассифона имрӯз нест модари азиз. Иншоаллоҳ бо мо меояд. Доктор, ами саволи дигар ки ман алҳамдулилла як 5-6 балнисаи калони тоҷик дорам. Чикор мекунам, сёнка мекунам, реклама мекунам. Аммо дар ягон ҷош мутаассифона ин аст ки саволи тоълам бо теорӣ надидам ягон чи ҳамин шикастабанд, рентген кардан бисёр мешаванда, бачаҳо намедонанд ки ҷо муроҷиат. Ами чӣ хел кинем, чӣ хел ами ҳал ҳозир медонед шуморо нест дошта. Чикор кардам дар кор, чӣ хел ами ҳал кардам дар кор, як мардуми совети. Ора мо қабул мекунем. Як хел вақт мешавад ки меғалта, ягон травма ёки ягон стройка дар кор мекунад, ягон ҷо меояд. Ин ҳам хел омад. Хаёл кардааст ки ягон ҷо шикаста. Буромадан мешавад, шикастан мешавад, кафидан мешавад. Ин просто мавҷуд лат хӯрдагист. Ваё хаёл мекунад, наметавонад, ваё хаёл мекунад ки масалан шикаста. Мебинем, мо мебинем, ана рентген мекунем,
میبینیم اگر لطخوردگی باشه دیگه خیلی چینه میکنیم مثلا اون ماس سبک چینه خیلی ناز میشه بین کردن میمونه اگر کشیدگی باشه او را گیپس کردن در خود دیگه خیلی نپرامین چینه میکنیم شما گیپس میکنید شکستگی باشه دیگه خیلی همون وابسته همش میبینیم اگر شکستگی باشه گفتی باید دکتری باید باشه ما ولی وقتی همکاری داریم انا شکستگی شکستگی باشه روان میکنیم اگر لحکیش باشه سرگردان شده همه سموشون سرخود نکنه یکم ما بیه ما بینیم ممکن که لطخوردگی ممکن یکم وایس من میتونم که اگر در حالت که میشکنه خجالت پجلا میشه میتونه با اینجا مراجعت کنه ما قبول میکنیم میبینیم با همون نگاه کردن سرگردان نشده ما نفرلی میگه شناسمون هست باید میکنم دکتر دو بخشید سلام علیکم برای توتیا اگر حجره مونده که ما بینیم یک چیز که فراموش نکنید که ما نه حجره داریم اما ای دخترامو بسیارن اما من نماز اومدم ساعت 8 نه شب من دیر اومدم شهر دیگه بسیار دختراش رفتن بسیار دخترایش هستن که مقصد همین خیلی میان در هفته 2 بار 3 بار کار میکنن اما تمام نمودی دختر در اینجا دیده میشه بله هستن همون چی میگم دوستان عزیز ما مسلمان هستیم تاجیک هستیم ازبک هستیم مهم نیست مهم این که سلامتی برای همه خانم لایک کار بزنید کامنتر خوب نویسید اگر حجره مونده که ما نشون داده باشیم حجره پشت همونشون نشون دادیم فقط التماس دستگیری همدیگر بخیل نشویم به خدا قسم حرکت کنیم بخونیم تو همون چیزی که پرزیدنت گفت کو اگر سواد باشه شما را به یگان گروه به یگان چیزای غرض به یگان چیزی خطرناکی که نومی پدر و مادر و حیات اختا و ملت پس میکنه به یگان گروه شما را بردن نمیتونه باز میگم خوانید باز خوانید هم خیلی برای خوب شه ان شاء الله رنگ ما بلاگ نشه سلام علیکم